most popular song of the year. But I won't lie. Let me be transparent about this thing. Most popular song of the year. That category is tied. She came back, but unfortunately, it was my time for revenge. So I did what I did. I feel like this girl was using you. Question hey, it's always a no. No, imako loko ariko ukona ne. Fana sita ku pane angabuyi loko ohumile. What a revenge leyo. If a flop ne, if atithela emati le. Afana abuya. Kutavana problem. Le ishangani gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi Lovely ama loyara kwa. Ikume teka yona. Vingena hansi. Mimatwini mahungu. Kumbe amesemfikela la Pitori. Kwi, mara ngakona. Vaku Mr. Bangwani. No, hi baby. Ngabele kaya. Ne. Wena Mr. Mani wena. Thank you to my man. Loko no tsoka nipfumeri kwa ku ninge pfumeri so ninge vuli ku Mr. Man. No, kwaba ku mina ku tiva sweswiwa. Ngata Jojo wa kama. Wakabona. Wini nako. Wini. Ifakata Jojo wini we. Wena tiva wi. Mina tiva fa. Mana ku jila nhlalo wa hala ka ku tiva wa. Please, ikhom kwala. Ngatsoku veli. No. Ngata wangolava. Mara mina ani Shangani Gang di prepare so ka tiva fla ku entlek. Ne. Velekten. No, ya ka bona. Wa No, wadako kuna nawo ne lo mara anehla nkahle. Mara monti trends ne. No comments the dots. Vere kuna nawo lo unga kwa swana South Africa. Kuri wansati wanuna opmeliwa ku teka xivongo xa wansati. Yes. Leswo la ku ri lo one anga alovola munhu wa yena. Even then munhu loya aba ku yena man Bangwani. Like okay, mina la ku twisisa la hi mina ngo lovola ko rena la ku alovola mina I think marriage u yena u pfumela ku tirhisa xivongo xa mina mi fanele ku ni lovola. Okay, me ku ya leswi ni nga swi vonisa swona ne. Yeah. So court ya ku constitutional court. Yeah. Ayi hlamlangi ti question ta ku Ay sengeno. Ay se fika la hina ku fika kona. Xikwembu ni pfuni. Ni nga fiki la fika ku fika kona. Mara ay hlamlangi question ya ku n'wansati wa lovola ne. So hi nge imply ku hi nge ku ku n'wansati wa lovola cause I swi specify. Mara leswi nga tshamisa hi swona i ku n'wina mi ya lovola n'wansati ne lexi nga unconstitutional on the basis of gender i timhaka ta ku n'wina as n'wanuna a mi pfumeleriwi ku ani khale a hi nga pfumeleriwi ku teka xivongo xa nghamu sweswi va swi cincini very N'wana lo tiva the word nghamu. Eka tete a tiva nghamu. kasi mina ni Mutsonga wa le kwihi Ya va tere. Foi Tete. leyo xavisi blanka le No, Branda is my brother. Right? Yena. Mina wa siva. a yi kona ka xitoko yala yi nga ri kona ne está com dela video. mara leswi swi nga humelela i timhaka ta ku very a swi ku na equality ka legislation leyi va nga tirhana na yona ku hina a hi pfumeleriwi ku tisa xivongo hi teka xa n'wansati ne so yeah mara leswi mina ni nga swi vonisa swona cause na swi twa swi vulavula leswi hinkwaswo ne mara leswi swi nga ni concern i ku tanihi vanhu vantima a hi swilo leswi hi nga swi tolovela and loko munhu vu tshama ku i va mani va nga ti-applicant ta case liyane mi twa nga ri va mani n'wini Mabunu na manager.
mina antshembi vanhu vala. Va fan mefe. leswi ni vulaka swona mi vone swona wa swi ta ku mali loko swi ri de yini hi manese a ni ma ti lovola ngopfu Yeah, mara it makes sense, yeah. loko kumbexana khwatla va swi vona ku ya matata tintisani ta hina ti le ku ti lovoleni vasesi va hina va ti lovola na vana lava vavanuna va tirhisa swivongo swa vona se mata ku nga kha ku humele yini Around this Hey, case, Judge. a ni bula na munhu un'wana ni n'wi byela ku ri a ni bula na munhu se wa ta ku nga kha ku humele yini a ni ti ku wa ni twa mhaka ni tshamele kule na miti. se wa ta ku nga kha ku humele yini Leyi byo ka ti ku yisa. La nga kona ku le hele huweni. se wa ta ku nga kha ku humele yini Yeah. ku na mhaka ya BEE ne leswi Muyisela nga vutisa question we nga vutisa question yo ka ti-applicant letiya ku nga va ku ri na vomani i muchaveleri ku na timhaka ta BEE nga kuma ku va lava ku zama ku lava ku phusha timhaka ta BEE ku nga vi na munhu wa tima straight ku nga a nga va kona hi xivongo. a nga va kona hi xivongo yeah maka ku nga ri munhu wa tima u swi tsundzuka ku na timhaka ta Starlink ene ti le na ti phushiwangi mhaka BEE N'wimi yi lika nkule mara na yi twa. wa yi twa Na ne yi twa. heta ku tenga timhaka ta Elon Musk ta Starlink sweswi Loko va vona ta maphepha BEE loko wo languta maphepha ya for instance loko ku ri sweswi mi swivula swa BEE ne Yeah. loko mo nghena mi lava ku cheka ku i mani a ona khampani yo karhi ne Yeah. hi ku se ku ta ku ri na mpfilumpfilu ya swivongo la i nge he twisi ku loyi I mulungu. i maluleko wa mulungu loyi ya so ku nga va ku ri na that thing xa ku va lava ku phusha timhaka ta BEE ku va swivongo ntsena hambileswi loko u submita-ku swilo swa tender ne u fanele a submita na ID van'wana phe va swi misa swilo swa ti-ID a nga swi landzeleli ku ID nghohe i nghohe yo basa kumbe nghohe yo tima na so allegedly leswi mina swi hleketisaka swo nga kha ku phusha na timhaka ta BEE yeah So mina guys ka this matter ne I was talking to someone ne yeah ni ku mina chuhanyana. Mara ani na vutivi bya enough ne ku I feel like tiko ra hina ne se ri ta winiwa simple hi va ta ku famba ne. yes va stamped Ku na munhu a nga ta nghena kwalawani ne even then a nghena a ri n'wanuna let's say hi mina streetwise 2 ne Dzambe yeah no mas Zimbabwe. we okofo Yeah. no i mediroka se ni fanele ni wa ka Maybe me diroka ko va wa ka ofuru even then tala wane ku khandangwenya yeah ntala khandangwenya and then even then ni raise mali ne and then ku na ku lovola wena yeah even taka xivongo xa wena so I'm not sure ku ri swi pfuxana na nationality na like mi ri njhani nationality ya mina oh yes ya cinca I'm sure ku No, I swa fika na a yi cinci yona. nationality a yi cinci ne mara problem la South Africa hi vevuke ngoma na wena u vevuke ngoma Yeah. so loko munhu a tekiwa ne loko sweswi no ta hi loko wo fana na n'wina hi ku mo hala Nigeria Yeah, diroka. a n'wina hayi deroka na yi chava Okay. yeah no bula Hayi, mara bo. loko mi ta hala Nigeria ne mi fika mi teka nkateko ne yeah a huma ku road haze Yeah. the moment mu n'wi teka mi kuma citizenship Yes. se sweswiwa a wa ha kumi citizenship ntsena Kuma na i kuma xivongo. na xivongo we emhlengwe Eh. Avon. no marodheisi mina uma kwihi uma rodeyi maka mdavula Uma kamtavula. mara mantwisisi So lewane ni rhandza ku ri a hini hi ya tlhe yi tshama kahle hi researcha kahle ku yeah kumbela ni yona. so swiwani wena u nga pfumela ku tirhisa xongovo ka ta George swivongo No ni nge pfumeli. u nge vutisiwa u joli it's okay hi nga heli ku ri ku na se a wu relate liveleleni wena a wu swi tivi u nge relate Northwest loko o tshuka a tshikiwile a ku foneli MC liya a Mara, MC liya. mina hambi nga Sarah ndzi Batman U ta ku va Sarah Batman. mara mina before hi tsema ni ni nga xi cinca Why? a loko ku ri na swe le mandleni ni swi ndlisa ku yini mara mina so I munhu u ya wa va wena. muchaveleri Smith mara ya twa ku swa saseka swi nyana nga saseka oh No, mina And then- no, yeah man, you taking me back man. yeah Ni sure ku hi vo vanhu lava va nga behind these things.
Vaman. Bo Smith. Bahlonge yo karhi. Hi vona ni nga mi komba na List cover ya ya the case. applicant. Yeah, Yes. man. Yeah. Yeah, no, hi vona vanhu lava. Hi vona. And vanhu lava ta ku vereketa ku dlayini. I think va lava ku dlaya na these tribes leti nga na tona. Because se ku ta va ku ri Mhlawuleri Smith, ne? Yes, and loko u vula swa the tribe, ne? Yeah. Hina vantima, I feel like somehow a hi le ku yi twisiseni mhaka leya ya ku white wedding ka vona i tradition ya vona. Yeah. Hina leswiya hi ngo i swa xintu mindzuku mi ku hi sa ta endla swa xintu hi leswi hina hi fa hi endla swona hi va hi chayini kasi leswi swa ti-white dress and what Yeah. ka vona lavaya i tradition ya vona na hina leswiya swa tirhoko to rhungela hi xama ti pfa ti nga hi ringani i tradition Yeah. So mina I'm thinking, ne? Like, let's say mi tekiwa hi nteka n'wana wa ka Smith. yeah Ivi ni xivongo ni va ka Smith. Loyi kuma vana, ne? Mara loko vo mi tshembisa mabutsa ya serious mi nge cinci. kasi mi catela mabutsa na Sweswi catela butsa. Na ta ka boot. Ivi then ni kuma vana. Obvious, it was Smith. Swa dilute. Va ta decide vona loko va tekiwa ku ri va cinca swivongo menjani. Yeah. Kuma ku Chauke a ya ha kuli. So at some point, ne, se ku ta luzeka Yes. rixaka. okay Loko mina vona ku swi langutaka hi valungu Yeah. a va na swona leswiya swa ku hi mijojo wa swimanimani Yeah. ne a va na swona swilo leswi it's an African thing ne hi ku ya hi nawu so ka nawu ku na common law swa i nawu wo suka England swa valungu yeah. ivi ku va na customary law hi leya swa ku na ku lovola loko ni ku lova hambi no ku lovola ni nga yi ka hi nga ndli white wedding or hi nga yi ka home affairs still hi catini ne i customary law mara wa identifyiwa ne Yeah. probleme la South Africa minawu ya hina yi apply ngo common law nawu lowu suka le Yeah. va rivala ku la hi le South South Africa Africa, yes. ku hanya vanhu vantima Yeah. ma ni twisisi loko sweswi a mi vulavula hi ku loko n'wina mi nga sweswiwa mi nga wa ka Chauke mi ya mi ya tekiwa ka Smith That's Smith, yeah. ivi mi va na vana swa ku vana van'wi va ka Smith after 5 generations later 5 generations later Chauke is gone. mi nge swi tivi ku a ku ri a va ri va ka Chauke A va na sweswo ni n'wana kahle mina nga ku sendla cinca mihleketo ku ta va na Mr. Bangwani la kurisa xivongo xa papa nga ri khale ne va ta ta kaya polygamy a ni mi xisi Polygamy. mi ta ka ni vulanga polygamy endlisa ku yini No, man. Hey, lewa yi no hi ta yi tsema va ta ta kaya ku a ni sweswi ka ha pfumeliwa vavanuna ku va teka vavasati vo tala polyandry va ta ta kaya va ta oh please a va hatlisi ka yes polyandry va ta ta kaya le tirhisa mi masiku no, hinkwawo. oh no man we don't ra have to do xibini ka that ravo lembe ra kan'we ma hi kahle tsundzuki kahle ka generation hey and then Am I a joke to you? it's not like polyandry ayikona yi kona hi Yo ka yi nga ri nawini. illegal Yes. hey jojo hey Tama. i vulavula from experience What's going on? Hey, welcome back. Okay. yeah sweswi i one laha u nga kona ka ta mina you know ku u one ne general ya mina nga vileli Mara- tshikini leswiyani a ku ri moya yo biha va famba va mi kokotela thyaka Okay, so yeni mahlweni kwale yini? Yeah. Kuna mhangu yi nga endleka, ne? yeah And leyiwani ma ta va na yi khomba hi mhaka ku ri na vanhu lava hanyaka na vona va le ka that industry yeah ya e-hailing leya ti-Uber and swi tlhe swi va worse cause swi nghena le ka so ku ngobos i le ka yo industry yaleyo and leswi ni lava ku swi vula ni swi hleketa hi nkarhi hi yaka a swi hindla or va kha va na yena no man. so wena u ri ngobhozi u tshama a byeriwa ku khoma masalabube ku hi kota ku vona ku ri leyiwani wa wena na No, kuna yin'wana yi endleke khale mara loko hi la mhaka leyi wa yi tlhe vuya ka mina yeah amakwanya mall taxi drivers va hise munhu yeah I think u le KwaZulu Natal. yeah The funny part i ku munhu loya ne movha a ha ku xava a yi nga ri na is it 3 The months sad part. or 2 months or a nga ri na n'hweti basically a nga ri na n'hweti yeah 2 weeks a yo xava ne naswona ku ri emotional khomeka mati a khomeka hi leyi kumbe swin'wana a swi ku faneli no nga khomeki. na khumbeka hinkwaswo yena mahlweni a mina ta ku byela ku va tshama va ni endla yini okay so mina okay
Dema lexiyani a xi ti requesteli a xi requestiwile and then va xarha and then va tlhela va hisana movha ne and hi na vanhu lava va nga le ka the same business west ne even a private car ne movha ya wena ne loko u kuma u rhwale vanhu maybe va 5 ka movha ya wena va tlhela va ku yimisa ne va ku vanhu lavawani va humesi a va ngheni taxi i nge fambi na vona vanhu lavaya yabo so ni la ku hi tshuka ku ri kahle va va taxi vona matimba ku fika ku va yi kuma ku authority yo like imagine ni kha ni suka Soweto na family ni fene ya kaya ivi va yimisa Jozi lava va fene va ya Okmoro or Park Station va khandziya mabazi va ka ni ri na movha no and movha lowu nga xava ne i 5 seat imagine nkarhi wun'wana bya ku chicha bya ku kuma ne ni ri ka Uber ku ri ni ri na nkateko kwala ivi va ku loyi a yi taxini ivi i ku hayi i ni hemba mina u ku hayi i madam va ku hayi loko ku ri madam ngozi ya voko va nga voko i na nini buba loko khoma mhaka liya i fa i khoma Masala va ni endla mina. Usama ukhomisa. Sa mindliwa. No, a va ta khoma sa buba va ta ni phisa. Ngoma wejoko ukhomisa. Ngoma wejo oh siwile. Bara u xinjani. Why ngom khisa ke la khesa ngono wa vanhu wena. Oh. Guys, I was sick and vabya and ka rona vo hi tihlori yin'we. Ya, kahle. Loko ka mavava ma mina and then loko hi va ku hi ku voneni wena wa ku nghena la u huma sweswi na munhu ku ri ke ni nghena hi ri one a ku no i madam va nghene ka doctor lawani va ku eyana va ku va tsotsi ta bye va hola or like I mean like loko ku ri munhu wa mina ta fela like lani fane na ti vutisa ku ni fane xi endla ni nga xi endli or yini then they were like no u nga ha phindi famba then hi va hi phunyukile va ku nga ha ngheni la ndzeni la conversation after lo va ti fambani fanele a vulangu mara wa nga no he was like yo ta vanhu lavawani shemba ta enjoyisa waswaswota and mina a no nge entertainang because I was sick a ni vabya a ni karhi a ni tsama loko a ni nga vabya ni tani emahlweni na o ta tsotsini no not I just ravini ku hlawula hi pfuna swa nona mina ku hlawula hi pfuna swa nona hey ku hlawula hi pfuna swa nona man umthamhlabelela a nga vula swona ku hlawula hi pfuna swa nona ai arrange and but in leswo jila ni ti correct ni leswo super mani nga mtwana viola a ni vula vuyelo ku ni nga finiri wane Kate i te mapele a vula pensele no mara na mina a ku ri tiya liya mi nga hi tselekela ka DJ Matt mani ku DJ Pat DJ Pete ka DJ Matt I know with DJ Pat I mean I'm his career interview before interview masaba ka ku hiri i Matt look oh Matt why I'm on right mara no guys it tabia ka le mina ta ku tiko ra endla yini government va sala ba tax like the powerful va sala vane va nga loko hi pa tiko namuti ngo palo ti nga ri pala ana meswi ni nga tsala ku sweswiwa loko ko ze ku ba vo ma 8 and a va ha ri kona and ku na ti-emergencies to tala ti nga humelelaku hambi a ri kona ne u ya ku chicha la ya jacaranda after yeah ifa i woka futhi example le Alexandra ne mina la xitrateni lexi ni tshamaka ka xona ti-taxi ti ngheni because a ni ku na hostel le henhla a 4 hours night ti-taxi ti ngheni ni fane ni chika Southbourne ni woka ni ya Hoffman se ri vutomi bya we byi le ka risk byi le nghozini ngopfu because ni chika kule ni chika Southbourne va ta ze va ti nandzihisa hi wena swi nga ri nawini n'wananga i nga rimbulu lava swi nga ri nawini kumbe u tekeliwa swi swa wena tinhundzu ta mina xitoko xa blanga ni kahle mara ni u n'wi tivi rini i ri tinhundzu a nga tekela tinhundzu ta va ta twisa ku nandziha swi nga ri a hi nawini nhundzu ya mina leyi a ni ngo vula a hi nhundzu ya mina leyi a nga na hina loyi a wu na hina a nga na hina ni wina mara ni I think
loko mo swi languta kahle sweswi mi nga vula ku loko mo decide ku strike or ma nga ringi mahiza lama tiko ri nga yima ne ni twa nga ri ti-taxi association ti na power ku tlula leswi hina hi hleketaka wo siyaya wena ni twa nga ri swi helela laha lava controla ku le henhla le mafia emadimafia hambi va Ramaphosa a ni tshembi va nga swi kota mara why ile hise madimafia mafia if I emphasize mafia e tirhisa mafia loko i tirhisa i vulavula hi xilungu mafia loko mafia so mina na yi vona ya ti-Uber ne cause i mhaka to ti na mali xikarhi a va khongelela va mgobhozi jam a va khongelela Ray please fambi va hoxisiwa mavoko a tiburukwini Ray singataka Ray and Ray no mtanga ku Ray anga khomeni ina tituto wa tithina na loko to tihiseni na la Ray emana ngale tuto cha Ray ethi na loko to tihiseni na semleta ku uthi emasala buba u rhengela le Tugela Street a wini lero hoxini voko a Tugela Street uri akwi a hisiwa hi acid kuna acid na iba ku that's why shukuleke mlomo loyi why nomo mina le why ukuthini Ray ne u tala ku ri ku rhengela hala tshama kona a wini a Tugela Street so a request yini a ka kobana ne loko a kobana a kuma va taxi Rama taxi va ku i mani loyiwani a kumele mamuchina ka nkobani a kumele mamuchina hala ka nkobani a ti request byin'wana laha ni teka dikuma ku mali ya kona no a ti lava ku nyika xibubu rona xibatela kun'wana a ti lava ku nyika xibubu munhu wa kona a ti yanga ka xibubu Ray mako Ray mi ni tsakile ku va n'wi va ta dlaya n'wana hi ku hleka mara hi khosa mina ni happy ku va Ray a ku na hindi no hina mina I'm very happy ku va Ray a kumiwe va taxi ne hi mhaka ku ri u avoid ku acid yi kumiwa hi nhundzu ya yena yi ya kumiwa hi tintiho ta yena cause vanhu va chela va kobani ri ku yi ta hakela hi njhela va kobani va vona mara loyi wa leswi a nga tshukuluka mnoma ke swi la ku na ye i acid awu chef u rhandza ku khidzama awu chef awu a va khidzami Mr. Bangwana vutomi bya wena chavi a va khidzami Hela hi hina ku rhamba. khidzama kerekeni ela hi ku rhamba kerekeni loko va khidzama so mina mhaka leyi khosa ne loko ka hinkwaswo ni vona mhaka ta ku ri movha ya wena nkateko yeah i fa i hlamusela ku ina i fa i nghenisa munhu wun'we i fa yi lawuriwa sweswiwani lele a hi ya North West yeah hi va hi timovha laha imagine ni ku yimisiwa xikarhi va ku va byela doctor wa va tiva lava yi ku hana va tiva yi ku hayi loko va tiva a ni na mali ri movheni wa doctor mara mhaka dzana na maxava ni endla yini va rhandza hoxa wonga maxava a yi ta khoma vaxavi hoxa a ni ta ku u twa xichongano a ni ta ku na ku tiva na n'wi ku na xin'wana xa video yin'wana xi ri bolweni xi xi la ku vulavula swa ti-comment loko yi ka ha ku heta bolo ka ha ku heta tlanga bolo yeah va yime ndzhaku ka xona xukei hey vafana wa ntlhava we tlhavina no chava ku vula ku xiteyini mara xi swi vuli xi ku wa ntlhava ayo xikhumba ayo xikhumba xilo wa xitlhava so lavalavi ni bora lavalavi ku fika nqabya wa hi decide wa hi lavalava a heta n'wi nyika nkarhi wa vulavula ma vulavuli mgobhozi nga za fikile mara mgobhozi wu hisiseni ka hayi no swa ti-Uber ni mgobhozi swa ti-Uber swisisi swa ti-Uber ni mgobhozi u le ka Uber na ri Yeah. Uber sa hi kombisa hi vanhu loko kusuhana na yena ku hi ta va hisisa mara Yeah. yin'wana mina ni voni ti-post loko mi ku mgobhozi a hi n'wi tshika n'wi nghenela so ku na xitori xi nga endleka ne yeah ta ku na nkulukumba wun'wani nga n'wi tiviwi yes a nga byela mgobhozi ku mgobhozi wa xifumi wa xifumi kwalaha ka xigwili a ku ni la ku tseleka gig yeah and then a ku ri mara hi mhaka mina a ni na nkarhi wa ku lavalava wa n'wi Yeah. livela artist o lavalava
ngani lava la Nalabalava. taka At this moment. oh leyi a ni yi tivi nda yini ey ai ta and then even then a ku ri ni laveli ti artists and then ta vona ku ri ka va nga ta va lavini ka vo man and then hi endla a gig ne Yeah. even go boss a swi vona ku na yena swa n'wi tikela ku endla hi yexe cause maybe u ta lava vanhu lava va nga close na yena kumbexana a lava vanhu lava tlanga tinsimu ta vo ta ba so vo kamakama Bakwi. no a ni hi u tlanga ri ta n'wi bela even Oh, a mavona Kula leswa swa ku vhele nqambi yi bela mina ni ri nexe. Yeah. mavona even then ne a ku na mina ni ta endla yini ni ta kombela vanhu va Hey! pfuna Anda mi nga ni cinci, a ni ta ha tibi. Matsongo mi ta mi ku mi la tesisa a swi ta makama swilo. Hey! im go boss a swi teka a swi yisa aka public ku ri ku na gigi lava ku endliwa ne ni pfuneni hi ku lava artist ti mi lava ku ti va ti ri kona i mavito va ku hey vo smart man A hi endli na list na yena and mama. list and Yeah. then from list leyi a nga nyikiwa yona I submit. even then I submit even then va ku okay sab se ni kombela yini a hi lavi ti-invoice or ti-rate ta vona vanhu lavawani ku ri famba ti njhani even then bliss boy mgobos a kombela rate ya bliss boy mkhaya mkhaya wa yena and then U kombela ka hina straight or kombela ka management. I think kombela ka management because ala ku buka so obvious u buka via management ka bliss boy mawona leswi va a nga fani na Donsan Balo yo ngo fone xona kona ku buka ti ku hayi mo nyika bazi Na papiki. Papiki mi la n'wina manage. manager xo What's the papiki? papiki ve ta dola a xitivi timbirhi xa kahlaniki xa xiperi xi na dola ta two papiki ya business na ya personal loko u xi tsaka personal ne ti ri no hayi ni ta mi nyika nambara ya manager ya mina ivi se ku nyika nambara ya business wa ha ri na xona mara lexi professional leyi xi kha xi ku charger hayi xingwenya so even then mgobos allegedly a ku ri bliss boy u te u lava 40k for that event ne a wu nga ri problem until rixa mgobos a ha taleliwini a swi na ku tikhoma a fanele te god help me A nga fiki la lava ku fika kona. even then a fika loko a fika ne a hi hafuka hi hlamba yin'wana a ku matu ma bliss boy Matu. Ma manage- blackmail. ma blackmail, Matu ya management. a ku big up to management ya ya Metro Base. hi mhaka hi tirhi kahle Yeah. so a ku ivi a ku Hleka. no. Ai mi nyika ni chance a hleka. no okay mana ni hlekisa yini ni hlekisa hi ku swi vula ku a ni swi tivi ni ta swi pakisa ku yini ne mara swi vula ku hi ku bliss boy a ni a vula ku hi wa swi tiva ku bliss boy charger vo 2k 3k ne no ti vutisa ku lava va nga holovangiku vo yo pfumela na 2k na Ha mara ta kwalani na xivutiso na mina. Yeah. Ha hetisa wena. even then mgobozi a pfuka vula leswiya loko a vula leswiya mgobozi ne and then bliss boy a ku vanga na response of some sort leyi khomekaka kambe u vule ku yini u te yini bliss boy loko u na swin'wana Ai take thyaka mfana. I think it's mara wa swona ku it relates to that because bliss boy a munhu a vula swo fana na sweswo se bliss boy yo bosa sweswo kumbe Jones vuli video Ni na kandziyisa. bliss boy ne a xi vulavula hambi wo nghoma leyo daya munhu a yivi ne a nga vulavula nchumu that's why na mara lawa na swibuku leya kongoma liya then hi ku timhaka titsongo mgobozi loyi a vuyaka ka TikTok a endlaku video ya ku ri u ri sorry ka bliss boy ku va swi endleke hi ndlela liya ivi mara a ku ri loko ri ku ri wa lava ku ya mahlweni a yi mahlweni hi leyiwani ni one ngopfu for yona 40k liya a yi nga ri kona ivi ka video a ku hi mhaka ku na swi ta ku va kona vanhu lava ku rhambaka hi vo ma 3.5 Yes. 2000 a ku mara ka mina u lava 40k. 40k a ku maybe timhaka ta ku ri u hembelweni va ku ku na ri ngoma leya xa makhombo yi ku kumbe mina va xiphunza yi ri yini va endlela hinkwavo Phela ku lava na vona eh so ku tiva mina ni nga lunga na so komba mina ni nga lunga na so even then a kombisa timhaka ta leswaku maybe vanhu va tlanga ri i gig ya malume wa mgobozi because every year swana swi lo yimanyana ne va hosta gig ne I xigwili. i charity I xigwili malume wako. ya ani allergy na mina no magoni pam i xigwili Okay. Oh so a va twa ingaku munhu luya ya malume lava va kwa. va bi kokela because the past artists that atika something rambo evo makhadzi Yeah. evo mina mfana lo Mozambique Mr. Bao. Mr. Bao na vaxinyori va rhambiwile so I think maybe va tlanga ri gig la yi la ku vuya futhi va okay let's cash up ne mana mgobozi u tele even if a ku ri ya malume
a ni nga ta pfumela ku ri va ku 40k cause i ku teka advantage. Okay. So mi ni tivutisa ku loko a ku ri wa swi tiva ku ri u rhambiwa hi 3.5 ne swi vula ku ka industry leyiwani ne this is a question to you guys. Yeah. Ka industry leyiwani ne ti-artist ti na a fixed rate kumbexana swi ya hi ku vona na ku loko ku mi ni rhamba wena ne ivi wo vona ku ri hi mina mani ku no a hi endleni 3.5 loko ni ku rhamba loko u rhambiwa maybe u rhambiwa hi African chef la u swi vona ku i ndhawu ya clean i ndhawu ya swi swa le henhla Va fe pool. zwithuntha a vona Va fela ndhawu yo hlambela liya. na kokwani Chauke i munhu loyi a tshamaka hi blowa mali loko yo ku vitana okay ta perform ta voko kokwani Chauke u kota ku ine mo ni ku 4k so these guys va na a fixed amount or it differs. Mina I think they don't have a fixed amount because from the hearsay swilo swa hina swo sungula hi vona vo Blaze Boy swa ti-amount 99999 ku na laha ni fika ku ni performa ni dya tihove ni famba hi le ka hina or swin'wanyani tirhavuxaka ku na laya ni langutaka ku la va ka department of arts and culture or something swa boha va budgetini vanhu lavawani ntsengo wo gonya luka i jojo nkuli na yena 150 right. Yeah, so I don't think mana yona even if ana fixed you negotiate leswo so a swa ha bohi no zofo u ya na le ka event yaliya hi movha ku ta che mafurha o la xikanyakanya u famba hi basikiri mara I think also na loko hi swi languta hi tihlu ra business ne ra ximoya ra ximoya hi le ximoyeni sweswi Hi le we are in the moyeni. spiritual realm. Yes. Go deeper papa a ku nte go deeper n'wina. Prophet sniper. Anyways, tihlu ra business it doesn't make sense ku as an artist ni nga va na a fixed rate ne hi ku ni rhambiwa tindhawini to hambanahambana a hi problem ku ni va na rate leyi fluctuataka ni va na rate leyi u negotiate because also loko mi nga ri va loko i va na a fixed rate swi vula ku a hi negotiate nchumu. Yeah, and somehow nge vuyeliwi Exactly. ni nge rhambiwi kaya hi 150 na toll gate ku na petrol ku na hi 9 na ni kha ni tshama Pitori. Yeah, and then logistics total. yeah. So maybe these artists ne maybe bana the rates for different different events. Because anga vole ntsakise ka example ya Department of Arts and Culture ne. Vo bana event it's usually the event kulu ne. Wa ku ri na makulu and what not. So swa swi va swi ri professional na nkarhi wa swi ta ku nghena stage nkarhi wa so. Kwalano wa swi tiva ku la a wo milka department mara if I ever na rate ya the event amshaka luwa eva irna hi also titlambi ta hina ta xigaza ta rambiwa titlabini tin'wana tin'wana ma ku va ku na ti-rate ne ta tona ti-club titiya ne another mane kuhlekeni anyways ku na leswi a nga swi vula again swa toll gate ne i fane i swi faka into consideration ku loko ni ya kaya ku ya kaya ka duri i toll gate ngani 3 or 4 one to six and guys ne one thing about this event mara an yimeleli mhaka an phela leswi mina ni nga vula so a ni ngete 40k hi yona mina na xivutiso mina no before u mutsatsetse ne la ku hi va na picture yin'wana leyi ni vonaka ku yi kahle ne yeah picture kona yi ku guys I think loko Mgobhozi a posta ku kula ku va na event ne a nga na details la ku yi ta hostiwa kwihi Queen yeah so I think it's tough, it's a bit tough ku endla yini ku charge unless if loko se va ya privately ko va ku ri na event na ku yindleliwa ku ya yeah mara maybe wa disclose loko va privately ku xisa ku yini yeah so no before question ne mi swi vona so ku humi kambe yini yes swo kombisa ku maloyara from xigeza xa ma 2k na maloyara yeah vero ta foneriwa Mgobhozi va ku ta fonela Wisani Maluleke yes u va ta 7 like yeah va la ku n'wi va lava a retracta statement kumbe ku statement lexiya loko ni xi hlaya a ni swi kumbe mi ni boha xinghezi ne la ku twisisa ku kahle Mgobhozi ehembe kwini ehembe ka ku Blaze Boy ku na la a bukiwa ku hi 3k or ihembe lako Blaze Boy i charge 40k like ehembe ka yini I want to understand ku I think lani swo sungula va addressa timhaka ta nhlamba ne yeah swa nhlamba yo yi kona ivi va addressa timhaka ta
30 false statement about the booking. So Hileswi I mina think, ni kwala ka false statement at the booking la na Bese ni pfusa swona u hembe kwihi u hembe layako wa bookiwa hi 3k or u hembe loko aku i va charge 40k. okay. I'll play devil's advocate. Ntandla nga ri na vayimela mara no vayimelela. Okay. Ku ya hi statement lexi ne. Wait, ku hlaya. Ni hlayini. Vuyisa I think the most important part is a paragraph yele heta yo hlamusela ku va ina na yini. Yeah. Xo sungula ti artists a ti tali ku a ti expose very in the price Yeah. because sweswi hi nga vulavuli so swa ku ti event to hambanahambana. Yeah. So it could be, I'm not saying so ku nga va ku ri timhaka ta ku loko wena eku mina ni charge 2k ne swi nga ni onhela business in a sense ya ku sweswi loko ni fane ni rambiwa kun'wana Yeah. va expecta ku phela mi nga ri va ku Mgobhozi ina following Yeah. Ene u tlhela a vula ku ri a na ku holova na munhu la nga na following le hansi a nga chavi ku tekatekana na Blizz. i na following so loko a vula xilo It ta means yingiseriwa something, swi hatla swi famba ne ende swo swi nga ta endla ku va inana na hi swo swi va fikisa ku ne hi malo ya rena mara again i timhaka ta ku loko a vula ti-statement ta ku 2k 3k ti-promota ti le ku yingiseleni ku swi vula ku munhu loyi i chargiwa 2k 3k and loko ku ri hi mpela Blizz boy can prove ku man and charge 2k or Yeah. whatever ne Yeah. mesa proof ku man charge 2k mara ever since munhu loyi a vule statement swa so se vanhu va ni vitana ve ri Oh, mina yeah, one on na kun'wana on onhela ne. But you say one on air. Proof yako hi nga fonela na vugagaxi ku muchaja mali muni. Kahle kahle mani yin'wana event organizer nje yele phamsa mina ti nambara ta Na vele phambi ku fana ku laha nge se tshama ne le bukiwa la. bungeni in ne le bungeni. Na bungeni ini va ta hi hlamusela. Va ta sweswi. Nga fone hi vutisa ku Mi nikisana na hi mali muni. So yeah. But apart from sweswo ne I think swi dlaya na xigaza swi dlaya na talent swi dlaya swo tala ku ti-artist a ni ri 40k yona 40k yi tele ngopfu a ni sure no Blizz boy ya n'wi fita mali yaleyo mara ku ti-artist toleliwa 2k 3k ey so hi swin'wana. Swin'wana hi lexi ne. Mi twa ingaku Blizz boy a swi ri necessary ku a hlamulini or a ku fanele ku hlamula a fanele a yimele management hlamula. A ne ehlamuleni ka post leya ya ku a hi teki Thaka boy. Yeah se u twa nga ku a twa leyi nga ri yi personal ka yena Mina ni fila nga ri a taleliwa na yena u fikile a fela a A fa nga nga fiki fikangi, kona yeah. ne. ni fila nga ri swi drive hi ti-emotions. Ende swin'wanyana ni vone a post ku humi music video ya risimu rin'wana. Yes. So loko ri huma ivi yena loko a ri share Blizz boy a tsala ku hi kha hi endla music video wa 100k and then u lava hi teka swimalani a hi nge endli mi nge swi voni sweswo do you think a swi ri necessary statement lexiya So kahle I think ene mi nga rivali mi nga sorry mi nga rivali ku Mgobhozi i vuli hi yexe swilo leswi Mgobhozi i vula hi yexe a nga na management so as much as Blizz boy is an artist and we expect communication yo karhi huma ka management mara swin'wana i munhu luyana i munhu liya. a swi nga bohi mara i munhu a i I munhu munhu. A swi nga bohi. a swi nga bohi ne mara i munhu okay i munhu loyi i munhu And I think ku ri ku va munhu loyi a vi munhu ne swi nyika na Mgobhozi maybe ti-points nyana a ni ngo va ri ku na to vulavula hi tona ani like swi teki swi yisiwa heta. yeah So a ni ngo Blizz boy na hi hlamuleni. and also hi swa ha vulavula hi xigeza xa ma 2k Hey. and I've Mas- been saying ku swilo leswiwani you know guys ku xigeza xa ma 2k i group ya vanhu a hi leswi hi nga hi teketa swona swa genre ya genre, electro ne? ya nixa yes I've been saying ku i group ya vanhu so this week u be live as Jepa so mina u twisisa ku Jepa na yena i wela ka xigeza xa ma 2k na i ri 2k is japa ne I think you can because I'm going to comment on me. yeah One thing that happened, Kombe ku vula swin'wana mi nga swi endla laha ka maloyara ne Oh. can disturb next week Yeah. the whole week next week ku na free will which means un'wana na un'wana lava ku endla will free ku a ya high court ya Joburg kumbe high court ya Pretoria ku endla will mi byela vakokwa wa n'wina lava nga na ti-RDP la Joni lava nga na ti-asset ku loko va lava ku endla will swi endliwa mahala hey
vangafi va nga endlangi wile opportunity leyi yi va kona september yin'wana na yin'wana ti-15 until ti-19 ta september johannesburg high court or pretoria high court mo nghena ivi ku na ti-help desk ivi mi fika mi endla wile byelani vakokwani vo tala vatswari hina va fa va nga endlangi tiwili ku ve nkarhi wo endla wili ya mahala va yi kuma no ya ndliwa mara yi lava ya ndliwa loyara la Jojo i ta hlamula loyara a munhu ku kara ndliwa na ku sendiwa hala sendiwa kaya na swo no ya ndliwa mara kaya swi kona va kona lava participate-aku a kaya loko vanhu va la information va nga fowunela i nambara leti ni nga ta ku nyika i ti hwelela hi muchaveleni yeah so I think hi fanele hi kuma na loyara ri ta hi dyondzisanyana hi timhaka wena ke mina lana loyara va ta hi dyondza ya ku ri mene byi ku tshikisana profession va ta hi dyondza hi timhaka to loko i lova i ri hava wili ti dangers to lova hi jargon ya law veri you die interstate loko i ri hava will so hi fa hi kuma loyara va ta hi inanela ende ni na xitsundzuxo hala hi leswa maloyara na minawu na yini ladies wa vona fanele luya a nga na nsati luya a ku hlayisaka laka a ku court timali leti a nga ti siyela vona na nsati na wetadyi a ni ku laveka loyara no mata ku yini anla hi tsutsuma ka la hi nga kona so loko a khumba jaha sama 2K ne hi nga ndaka ku Bliss Boy 2023 u humese album ne u humese album a ku xikaya sama EP a ku xikaya sama 2K man Chavis a ku xikaya sama 2K ne yeah so and then from there vona that artist tala ngo develop out into that sound ne evi i xikaya sama 2K sound yeah even then night teka as sound yeah ne so mina loko ni nghena ka life ya 2K as Jeb ne nifike nuku Jiraka in the building kufike the rock yes look train on this step and get hold of pero logo na ni pela ta bonanza so mina nifike ni botsa ko okay so what happened ego ba trade mark ena ba trade mark ga sama 2K this one she trade mark logo wena lokwenda event kufanya la irikona last week yeah abazo ga sama 2K ufane ubulabula na vona kusungula ni tifa wa byela ku yini so gaza boxa u tirhi mhaka leyi hindzisa hi mhaka ku loko Jepa a ri life a yi vulavula ne a ku na vanhu va 5 ntsena so a va ri 35 yini jeroka yini oh wait jeroka for the first time in the podcast mi nga tsamani ku byala you camera I mean mi nga tsamani ku byala mara produce mi nga tsamani ku byala jele le rechavisa nyana sekatima iti nominee ngetala malai ai lo shedding ngetala malai te lo fika nkulu wa munhu hi pa huma hi kwe ina hi mate you afa hala eta tsuka njhani ka teko namuntlha anyway va ta hi kuma hi ndlela DJ okay if demand loyi a ku ri gasama 2K it's now trademark loko u lava ku xi tirhisa hi fanele va va na vona else va nga teka action legally against ku tirhisiwa ka gasama 2K so mina I'm thinking ni tlhela n'wi byela Jepa no ku ri gasama 2K in as much as mingo xi sungula va tshembe ngoma na yara ne too much but it's fine it's a good in thing as much as mi ku ri xi sungula hi Bliss Boy ne I agree mara the name mi ri teke mhaka ku ri the masses ne va ri dumisini yeah I mi nga te okay Bliss Boy humesa EP u gasama 2K one day I trademark wabona minjani Jirok wa mi ngenele hi vulavula no comment kale uyibulako ne kale uyibulako let me take you back to 2011 2012 loko
a ni n'wi yimelela hi mhaka wa ka hina mara ya ni amana tam loko Prince Rangani Benny Mayengani na Josh Rimani. Josh Rimani va introduce this thing ya Minzumba. Yeah. Remember their intro ka every song a ku ri ku ahe Nzumba. yeah. But when time goes kuna ti-producer to tala ngopfu leti ti nga fika ti teka the same style yes. ti ku yini ti-producer Nzumba one twisisa Yeah. ti-producer Nzumba no one ka those three guys va nga fika va ku hayi Ibengi na le. you came up with something but u ni nga vuli swo tala. ka ya mencha ku lawula ngopfu ne mara mina I'm thinking ne va swi vona ku ri game se yi serious se Yeah. so loko yi serious so ne u nga va na ri 2K ne ka ta ku ri bane even then the masses va ku lexiya guys sama 2K va nga ha pointi munhu loyi va ngo xisungula na yena ku nga Eric Bomb sorry Bliss Boy BK So you sound say hi vitana yini if loko ku ri ni kan posta no ku xigaza xa ma 2K va ta So ntsena. Hi leswi a ni swi vula ku ri hi leswi a ni swi vula ku ri those guys came up with Minzumba one twisisa and then everyone was saying tlanga Nzumba but what's the problem ya ku mina sweswi as ri 2K ni fika ni humesa ngoma ni ku bai a nga hleki I xigaza xa ma ni ku ni 2K. bai xigaza xa ma 2K And then there's something wrong Rock. N'wina mi twa ingaku swa fita ku DJ Jepa va ku nile ka xigaza xa ma 2K. hlamulani hlamulani ta kota ku nghena Yeah. Hina va xigaza xa ma 2K And it's one. I don't have a relevance or whatever the word is okay through those two boys. mo ni nga yi hlamuli hi ku ya hi age ne as they said ku xigaza xa ma 2K it's a record company or a record label or whatever so if mina no va ni ri artist ne ku ri na a record company leyi nga successful man twisisa then that record company yi ni approach yi ku yi lava ku ni sign if na swi pfumelela ku na signiwa I don't think it's a problem ku va a ri ndzeni ka xigaza xa ma 2K unless va ri ghost. yes unless va ti vula xigaza xa ma 2K va katsa na age that would be wrong okay mo ni hlamula ndlela Maybe leyiwani ti sungula ku hanya ni leswi. hlamula yes Yeah. but if i timhaka ta ku va le ka record company then And it's purely business. yes I don't see anything wrong no I know me to express ku sungula ni mhaka leyiwani because a ni ka life liya for the longest time na question leyi hlamuriwile ku ri ka sama 2K a hi xama 2K like hi ndlela yaleyo loko ku mina na swi lava ku nghena ka that record label or whatever it is ne Yeah. a va languti ku ni fane va ri 2K Okay. Na Ben Mayengani a nga na Ben Mayengani a nga nghena na Jepa u vulini ku ri a hi Andla ku ri 2K Thomas Chauke, ni but lo u chava. le ka xigaza xa ma 2K that brand a swi lava malembe Yeah. na HW Makhuvele va nga ha kota ku ya la Yeah. Sign Mara mina question ya me it still stands. ya ku yini Ku Jep sweswi mi nga vula and it's a good thing ku mi hlayela ku ka live a ku ri na vanhu va 5 ku katsa na za boss a nga vula a ku ri na vanhu va 5 ku katsa na n'wina ne yeah swi vula ku a di relevant like that ne because ku na a ni swi ni vone ku Anga comment relevant honestly. ku na DJ Jepa na DJ Jepa because vanhu va tiva DJ Jepa ne Yeah. mara so question ya me DJ Jepa u na nhloko ya Zambani Yeah. DJ And Jepa Jepa. ene xitokwana na khwirinyana ne na le lava va ri na khwirana. pinengane mi nga yevuli bra mina ne man DJ Jepa. Jepa Brown win no vula una xitokwana Jepa va fika Zambani. I retract mina statement xa nga xivula na xi retracta maloyara na xi retracta Va ta sema. leswi swa wena leswi anyways my question is a do lava relevance or relevancy hi ku cause ni vone event yin'wana se di kona va di fake ka poster a ni na swi nga dya DJ but before Handle ka sweswo ne leyi wena u nga yi vona live ya xatolo xa ka u yi vonini because live liya ku ri ya two ya campa layani phela. no Xatolo. Ivi va ku na vuya sweswi ta vuya after hour. ani mta nga relevant so ani vonanga ani vona liya ni yi voni mistake la Mistake liyani ne. mara ne the man loya i DJ ya vona
imka event to tala nyana Oh, ne hi vona va DJ. hi yena a DJ ya Va DJ event to tala so I think guess that's one it's business. yeah so I think that's one o karele ko ba Ungoni Da- vitalo 17. man Yena. jepa antama Jeba hi ta kuba. antamangi Okay. like ana sta nhlokweni lo shoda black meat no Tell Oh, me, konje Black Myth ari 17 tolo. yeah Jepa, Loko hi recorda tlanga- yes yep yeah wa ba select hayi na ku tiva ku yi tlanga yini like ani Ah, mina from what I've seen itlanga xigaza. Mina vona tlanga Tlanga xigaza. oh tanga guys o fana brango ya ona the remix ne oh yeah usu Yeah. live not the remix ne endlela yale so mina lawa na question la ne yeah mabona ku wala question na mina yini why bungumnamelana Ah. No, there is Jepa in a YouTube channel as well. tiny Hayi mina. sim tiny YouTube. ka YouTube Yes, it's Jepa. Una page ka YouTube. oh Yeah. A va ri na podcast ne. Yes. yeah Jepa. mina ni n'wi tiva hi ku hi Yena podcast. mama yena. And the podcast le I think the interview Black Myth na manu one Samakho. na Metro sama kombanga Na sama Rosa. na Ruza ne. Bawutala I think na sama kombo Kia podcast ka divo. Anti why la. la ka nwe lo nwe I think he also had barimani lexiwani xa ku karata nota baloyi eh Ka- I ka- said I'm Oh not yes, he wants to yes. know that I saw Baloo that. is- I saw that. es jepa thella ka swa serious so me Nga di tiva vanhu. na tiva swin'wana la ku lewani hi hlamula la hi hleketa hi diroka ne my colleagues very brand ne Mina loko sitweni. Mlamati. very brand ne i xigaza xa ma 2k yes so loko mzulu ne a twa ku ri ku na tinghoma ta xigaza xa ma 2k Yeah. which is a brand ne so loko i tinghoma ta yini ta vanhu lava nga le ka brand ya gaza ma 2k ne don't you think they're gatekeeping xigaza because xigaza the word xigaza ne i sound ya hina matsonga doesn't matter ku ri electro or la ta umasa bemuda koba it's a sound like loko u bisa tsonga music ne u ba xigaza so loko vona va ku gaza ma 2k a va gatekeep sound hinkwayo na ya magazi because loko ku ri munhu u ta vona gaza ma 2k u ta tlanga ri kwara Oscar Makamba la bakte katara u tlanga ri hi wo music wa Xitsonga loya even then ku fa ndzumba ku fa ku na vo xinyori so like what do you make of the name xigaza xa ma 2k ka music alawo hlamula oh okay I think the way I see it ne bala ku covera I think they are concentrating more ka ma 2k one this is because na the sound ne leyi nga kosi I sound ya mina I call it a new wave Yeah. this is I call it a new wave ya xigaza Yeah. one this is but into van'wana va yi vitana electro That's What's up, Ian? why va yi vitana Yeah, ni vone My manyanga question is ti this. electro. My question is this. That's the case. Mir in new wave kaini. That's my xigaza. Como xigaza? You're not the waves. Yeah. yes So loko ba ku xigaza ma 2k, I do not get gatekeeping the other wave. you know why ni yi vitana a new wave a ku ri na sound ya Ya Peter Tinet. Peter Tinet hayi man wena wani lahle Peter Tinet a tlanga Disco ana tata ka sweswo. Ya wa Thomas okay Chauke. kuna sound ya va Thomas Chauke Yeah. kuna sound ya Matswa Bemuda Na sound ya Exxon Mal. Ya Ben. kuna sound ya Exxon Malay Ya Ben Mayengani. le kuteni Oh, okay. kuna sound ya So ya this guy Pace Mfana yeah. I boy va ri mani mapaitele Mapaitelia. yes and then ku va na sound ya Asandle. boma 2009 yes na sound ya Dance. Yes. What's nombelana? yes 2009 2010 Prince a ri ka sound yin'wanyana before a movela ka Kandzumba. ka liya loko va introduce the first album ya Ben Mayengani Yeah. one this is that was another wave then kuta wave ya Ndzumba Yeah. so I'm thinking this wave leni vula ku it's a new wave yi fiki yi overpower Ndzumba Rock. Na mitwa ne? Eh. And mita kahle ngopfu. yes Mina my problem is the way xigaza la ka vitu. Mona loko vo ndzumba wa ma 2k. Tana na problem. Mata ku why xigaza
xa ha ri accommodated so loko va ka xigaza xa un'wana a fita ku trademarka vito leri ku ya hi sound ya yena i J John a nge ti i xigiza sound ya yena i ri i xigiza loko u yingisela sound ya J John na sound ya xigaza xa ma 2K swi different too much mara naming it xigiza ne a swi boxi xigaza so mina nga for the fact ku xigaza xa ma 2K ne xi gatekeeper like some hinkwato band ma hinga na vo swini i mhaka ni vutisa ngopfu ya mara swo twa mina ni ri na question ya yi-1 a ni swi tivi ku i mali lava ku yi hlamula ta hlamula why do they call it electro? Why do they what? Call it electro. Ne? Oh, why do they call it electro? Electro, Yeah. yeah. Before mini hlamula or before na attempt ku hlamula, electro is sound njani? Electro ne loko u yingisela okay mina I'm an Afrotech DJ ne Yeah. electro yi tirha ngopfu ka Afrotech yi tirha ngopfu ka music wa vo David Guetta. Yeah. Understand? Yeah. That is electro sound. Mina. In the context ya xigaza. I No, know music. We don't have that. I know. Loko u yingisela xigaza xa ma 2K a ku na sound na yin'we leyi There's nothing representaku electro. There's nothing electro. Yes. Hakuna That's what mina kudonda music. Kwa musicology ni yadonda. A ku na sound na ya yi-1 yi representaku or yi fika ku yi faka that signature ya electro. So that's my question. Why did they call it? Wait. Before Blitz Boy ne. Rito electro artist which gazini. Ekaro wa hangalasa na Russian army. Was there sound there? Ya electro sound. Kawo But the electro sound ayiri ka mani? Ka vo Teta Boys. Teta Boys. That's why Teta Boys. Very man, kambe man, this guy. Leja. Very man, kambe ngwenya le. No Zinja. Yes. Yeah. Those in the island la South Africa. No, yes. You know why? Akuri na electro sound. And the balungu baranda. Randa electro. That's it. Minto was on electro ne. What the guitar? So electro. So It's hip ya le. But I think isn't it maswona leswi ti award to fana va Grammy yeah. Maswona leswi va categorize music wala Africa like va ifaka under one box. Leswa swa ku avenge vuli va ku xigaza or yini leswi hina hi vitanisa so va ta fika va ku afro something la so hinkwaswo swilo leswi hi nga na ti-genre leti hi nga na swi wela under laha a hi leswi va zamaka swona loko va ku electro. xigaza yeah I don't know loko xigaza. loko va ku electro Va ku electro. ku va la ku swi nyika vito leri ra ku ri lero vanhu lava van'wana va nga kota ku identifya How do you identify ungarna sound? In fact, it's surprising because electro, insha electro ka music lo. So surprise afana lo mngeto menchela ti heads. Kuna n'wana angete voice yang kata ko ila wati. Oh, that's Ya endla in mara. mara hi nge heti leya ifaka sound na delay. leya sound hi nge heti ne mara I think ku yi pfala or mina on my side ku yi pfala i timhaka ta ku no twa nga ri it's a good thing ne mara no twa nga ri hey byi faka ngoma loyara na like it's always law this law that just be an artist Mina I love it. skahle ne Yeah, I think I love it. Let's love ne. There is a change. So look to say what is business in music. yes they protect Kuna vanhu vo the tala ngopfu ka ina ndo soka nga twisiseki but artist khale swi hela moyeni ne and now va score a lot. So mina I'm happy about this. Unge sukeli munhu sweswi nkarhi u vula swin'wana na swin'wana because you know ku ri ta face maloya. Yeah. okay Kahle ngopfu. but what I was saying i ku Na wena u nga ngopfu mapapila u vula swo tala ngopfu ka episode leyi. yeah mina hi nga ri ndari kuma va ta teka lifonani leyi mara my point i ku maybe kumbe mina ni na ti-doubt timhaka ta ku a xigazeni a hi swi tolovelanga ne swa ku artist yi humesa statement through maloyara or this and Hi that tolovele life ya Ben Mayengani na Mr. twisisa Paul. ni tolovele beni mangati maxaka ya n'wina Ani valazi. But I think that's the right way. yeah Yeah. That's the right way. ku va except for the fact ya ku va patenta or copyright swa xigaza xa ma 2K which is a sound that almost everyone anga ka yona man twisisa but it is what it is
I mean, they are gatekeeping Gaza. Matakhawula. Okay, Ya we sound wela kai. I'm not gonna talk. When I think Me Outlander and almost almost nge humi kale ya sound almost kaya Shinyori yeah, le kanzumba nyana. yeah. I mean, it's intelligent. Seliyanga jumela yo remix ya December. Wena hala ka leswa swo I remix it. abamayada Baku I December remix it. I remix it. Go back down, man. awa hi leswi swa vamayanda na voma swa bemuda swa jojo Ya Jojo ne. No, lava va ri fast lava. Mina sound mina influence wa hi vo HW Makhubela na vo GT. Akutele marimba ka sound ya wena. And then nga tali marito marito ma make sense. Like mina, it was a book. Okay, say right. Could read the song. You right the book up from Mina the mi nga hlamula mi veka la mic ini. Na la na problem. Ya mahlweni. a yini mahlweni na xiyenge bekuna skwamula. Hey, ya omula le ya ntsakisa. Ay, Maybe komile. baba kasava, I don't know. Ari nga tiki ya. Siyataka 20 years. And this is a DJ. wait hi nga swi ya mahlweni and a fi swi vuleli loko diroka yi yinana We problem we nga to khomela kule we usala u hi vutisa mhaka leyi nga hundza. Okay. no a na ku vutisa Yeah. diroka yi nominate nga munghana lonene a hi fanele hi Ka swi yona vula leyo. ku Ya eku SMS-ini. Ya ku SMS-ini. Hey. Mina ni ngo loko sweswo ho hi lava diroka va tshikini hi December. Va fe va tirhisa xa mashikwamula ka mabindzu lama nga ma kona la. Kambe kuna Selese. Kuna Na Samantha kuna mani un'wana be xonisani mi man. Ah, sweswo ni ina xi kuma na xo ni scam. Na swo Ah, sweswo ni scam. Hey, speaking of Samantha ne. And one video yin'wana ya vana va xikolo va xikolo va le Bush ne. Yeah. Suka eka we. Ku na mhaka kun'wana a yi ni khomi kahle. Loko Samantha ne i xavisa mafurha mara a nga na xirhumbyani a nga na nchumu like u clean and a hi clean ya mafurha like swi ri a hi clean ya leswi mafurha ma endlaka swona sweswi ka nkarhi leswiwani so u tshuka Lava va vutisaka swi vula ku va tola. a byi toli lebyiya. U xavisa yini? lero you can Mafurha. tell the difference between Samantha na Selesele ne Yes. Na ku tiva ku na ye u xavisa xikwamula. Mara loko mi languta na selesele ne loko i maxavisa swikwamula laha mi ta kombeta selesele ivi ne Xingulupi ma xita xingulupi ya. Selesele nga xi tirhisa xikwamulani xilo swi huma ku Vona la ka Facebook vanhu lava. mara ku na swin'wana swi nga ni tela mina a ni tshama ni twa Samantha ka ku happy custom a posta ku ku na munhu a nga order After and before. delivery leyi na Mina a ni twa- before and after A ni twa ngaku i plug like i plug hi ndlela leya yo yena not plug man i supplier. yeah Va order ka yena swikwamula ivi va ya xavisa vona le. Swi fana na mina ni nga na supplier ya misisi. Supplier ya mina mi nge yi voni mi ta vo mi yi xavisaka then ni va na ti-happy customer. Se ni twa ku na yena Samantha. se ku ti happy customer lava va supplyaka like a nga vuli ku a swikwamula swi fikini se ni supplyini Supply obviously loko a ni i supplier Samantha a xavisela mina swikwamula ivi mi yi xavisa. Mi nga ta posta ti-happy customer loko va xavini swikwamula by nkateko. mara loko ku a hi supply swi rhanga na ti happy Loko customer ku ri ke ni a hi supplier a nga na ti happy a nga customer na ti-happy customer. kumbe a nga na ti customer so kumbe a nga xavisi misisi so i kuma ku mali kumbe a nga xavisi xikwamula le xikwamula it's a front a ni swi tivi Different. a ni swi so tivi lero mali a nga yi kumi hi rona business leri hina hi hleketaka hi rona So leswo swa swivati swi nghena kwihi la ka swikwamula? ku rhanga na xivati a ni like a ku ri video leya a yi vula swona ku a nga na xirhumbyana a nga na nchumu a ni swi tiva like mara mina from that video ni tele mihleketo yo why swi swa hi swa xikwamula ho loko a pfula saloni a tshembisi that was public hi voni saloni ku kwalukalukiwa and everything mara xikwamula ne a ku na Xikwamula xa le private. a ku na talk about xikwamula ka vutomi bya yena Samantha yena na problem yo and ni n'wi voni tona u nga tata lawa tata hi byela ku xikwamula xa wena xi tirha njhani podcast kahle a tshama la nga A ta na tshama tonjelita ta nyewukisa DJ. yeah okay a ta na xitoko xa yena ta xi veka laha Hayi loko na hi ta vona hi DJ. Na manta fana John. okay la ku va wa pinki Ani mtshama ka mchinge Jojo mi ku ena swinene swa Mina swi komba vayingiseri i vheze phanga. Mhaka leyi mina na Geza Boss hi nga hi vula ya ku wa tshukuluka i tshukulukini byo swa ni hi tibini na kha ti ba ti sula. okay I take a break so ne la ke take a break so last week Friday
I ri kamwe na mara mani nga yangi a ku na nominations ne and we are very happy ku one of our own nominate win I don't nominate you and nominate ka long one luya ambang na chu mo ba me di petrol so one with that ila ku try matimba ku mbia na award they are not because because my deserve nyoshi akuna munhu anga suku nyoshi yaluma so nikomela mi nyika details ku ri votisa ku yini minominate ka yini mina va mani okay mina ana ha ri newcomer ne best newcomer ai una sina mpaka ne ana ha ri newcomer ule ka newcomer ka newcomer so wa kwata nga ai sina mpaka Ankwatanga numo ifuna man. so van nominate ka Xitsonga best house song yeah of the year yeah mantwisi so na 2023 yeah I think na 2024 anta van nominate win just that 2024 and relaxing ngopfu man ne and then leti ku humesa Nyoshi leti ku humesa but then van nominate ka Xitsonga best house song of the year so ku vote nikombe mi votela magaza ma ka hina award leyi le we love ni la ku iveka la na lembe leriya la ku itshamisa la Dirok mata ku tamba sensa ku yini so kum ga no yima ni va nyika number yo vota ni yeah ku vota mi SMS house yaliya ya yindlu space D house D ka 45859 45859 bala itsala la mata mi lavo endla yini la every episode ne Yeah. ya endla so ne every episode before isungula ikwenu hina hi nga laha na vanhu lava hi WhatsApp loko se mi watch episode loko hi sungula hi un'wana n'wana teka foni na yena a ku house D ne house D ya D-Rock ya D-Rock ka 45859 yes ivi hi vote akufana leswi ni nga vota ne hi leswiwani ani wa ku hembeni loko ku ri swona even then like hi vote even then hi sungula podcast loko hi pfala podcast hi tlhela hi vota airtime hayi tama hayi tesa mali yo vota i 150 150 okay so nambara yin'we yi vota kangani kotala countless so I vote and risimu ra kona i Nyoshi ne Nyoshi mi nga na Dr. Chirimani featuring Dr. Joshi Rimani va ni sendeli na SMS byela bya hina phela yingisela munghana lonene so okay house D to 45859 yes hi ndlela yaleyo so I vote like u vota ko tala risimu ra kona i Nyoshi ne by D-Rock featuring Dr. Chirimani yes yeah so loko ma ta ngoma ya Chirimani leya ya yo Yang- yanguluma Nyoshi mbebebe yes it's Afro it's a tech very old song ne Yamaluma. I know the song yeah so one uyingisela ya D-Rock uyingisela the new version the new version and kuna two wa tona na part 1 na part 2 i disco ya ma2k yes bakamsuwa Nsuwa ma. bakamsuwa Disco ya disco ya ma2k and then ni voni na Dr. Joshi Rimani siku rin'wana yeah yi tsali ka Facebook I think I performa a 17 yi ku xigaza xa ma yi te xigaza xa ma 1k sama 1k yeah Ivo ba- so yi vula ndzumba Ndzumba. ani from Yes. from 19 something Yeah, to 1999 yeah. in ma 1k Okay. And ina yembela ingisela kunzuma. yes Yes. That's why ngakubhela simela rin bela ko. Ndo nga wol ko singa kwata D-Rock kwa. Baran bela. Ando ana nesere. Ana ringisele headset. Lambaini mana ndia hii Oh, herile Nabel. Kongo mali. Nabel ya Prince. oh Eh, ba. loko yingisela navela ni yi na sound ya ndzumba Nasa ndia. Na new wave. na new wave nda ku new wave Eh, ani loko no tirhisa Sama loyara ya Misley Ya Prince Rangani. Ya Prince Rangani, Nabel aliya. No ya Prince Rangani. Guys. Ish, ya magaza mawula magaza. No man. Sobala vula ni. Ngoni kuna mova wuntshwa xigazeni. Yo. Muvoni nomos. There's a new car. Yeah, mina wona ka uma nani. A dealership. Dealership. Yeah. No one. Yeah.
I did at the BM, mom. Yeah, she's a BM lady. Mara even then emagore na evan balava batanyela kwa gazelle. Ayabo. I have a Mr. Lawi. Ayabo. Ya ungona ngelkuswana bo. Ayabo. Boy umesa la. Antuka ayoba room ko ba umesa mo room nje mara ayabo. Ngumna na connection. Ikatata mngwana wabo ko sitiva siva yongwena. Okay, no. Okay. Leya yitshaya umbiri yakona. Yeah. Ugindeni kuyibona? When was it? I can't, man. Mara uyibona kotala, right? Yeah. Yes, one ke leyi sile bonge show sa ugindeni kuyibona. Ni vona va posta ti-video to tava nga teka loko va husava. U va na bima leyi yi nga yo sungula. Va nga tibima sweswo ndhawu tinharhu na bima yo sungula. Bima timbirhi. Ku na ya vumbirhi. Ta ha ri ko hinkwato. Yes, ku kona. Ana timbirhi. Bulu va na zevere ne. No, nkombe ko mana timbirhi. Ngako mana ya ayabona leswi. Va vutisa ndza vuya na information yo tiya. Va vutisa. Jojo wa lwa nga ri wa yitiva u yuma kwini. Mina sila ku interview whole like. Mara ule ku secret mhaka leyo ya vona ya mani. Evulavule? Ya mani. Swi ri na information ne. An munhu loyi. Ngongona the rock e gome xokoxoko. An munhu loyi anga palisa ku siso. Zona vutanzi mara yi tirha na yena. Zona vutanzi mara yi tirha na wena. Ani mtsoni vutanzi. Speaking of whole mara ka gaza ku na problem DJ. Very ka gaza ne very n'wana wa Gavaza. Ne? Yeah. Ku trenda ku tlula album ya Hulu. Oh, bukona sila ku trenda ku tlula album ya Hulu vulavula moya. Wa minute. Van'wana va ku album leyi V1. An album leya ne. Va yi khongelerini mfundi donation. An album leya ne. Yi tirhiwe ku nandziha ngopfu. Khazi. Ni bala ngoma lava yi khazi ne. A ba ku dlaya ngoma leya. Why. Album leya mara. Sugar. Mara magaza swin'wana a swi kahle je. Asika. I nga vuli ku n'wana wa Gavaza u tenda ku tlula album. Mara swo fana sweswo I think i timhaka ta ku i timhaka to trenda man. It's not like why fane compare I mean in'wana wa u celebrate a birthday ku na album why fane compare Avo compare ku ri ku trenda a vo hlamusela ku n'wana loyi i tiveka ku tlula album. And then loko it's ka n'wana ne ku na van'wana va nge te album i V1 a va nga compare na xo a vula ku i V1 Molo wa mathicara. va ku u a ku va tswaka ka gaza ku tele vanhu va tswaka. My boy. And then speaking of bukona ne I seen a birthday celebration. Kuna munhu a fika a teka Facebook a ko Gavaza u reply ka vanhu lava va nga duma. Loko a posta thank you for coming. Ivi Gavaza loko hayi ofo delta comment ya wena ka post ya mina la. No, a va nga vuli mhaka leswiya swa ti-birthday wishes ta n'wana. Evula ku ri na ti-comment ta 4,000 ta tshama i kha ku thank you na ken mara i vuya a posta after ka ku ni khensini n'wi nga navelela n'wana birthday. Maybe va lansela. I postini ku na khensa ni nge maybe va nga lava commenta ka munhu. Maybe va nga lava commenta ka munhu a ya comment. Mara hey guys a swi langutiseni kahle ne. Hi minkarhi yo tala vanhu lava va nga duma loko cheka ti-account ta vanhu lava nga duma u ta swi vona va fika va replya ka vanhu lava va hlamula ni xivongo. swi vuya kwihi swi vuya ka sesi loyi a nga ze a wina lunch ya mahala like comment a yi ri xikarhi ka vanhu vo duma ku fika ku hlamela le henhla a nga duma na loyi le hansi a siyiwa xikarhi ka page ra mfundhisi
Right, yes. Watsonzo. Hakiazo la. Ubone ni Zanzibar. 1.5 ne. I think so. Rivela mtsengo mara ana yaso lento sona ekhomenti ka post ya mara edele sifika loko sifika ka hina sifika ukho bona ku re ekhommentini Comment sesilo ya. waswana na diroka ekhommentini ile skari ana samlwani even lava fika va kusekela va ku mara bathi vanhu hinkwavo mina xin'wana ni vutisaka xo vanhu vo duma i ku as cause ka gazi vanhu vo tala va ti influencer rhandzi va tala ti influencer nhlamba anyways vanhu vo tala va ti celeb ne ta ka gaza ne vo tala va na ti va verified ne Allegedly ayawa BML ya. Allegedly ayawa BML. Har kwala Anda maloya mina mathi. va verified ka Facebook Anda maloya obla ka va Facebook tekela va verified ka Facebook ko ne xava u se yes na Steve ni la ta vutisa ku hikuva verified va ti celeb ne yeah loko mina sweswiwa hinkwenu laha hi ri ti celeb hi ri verified ku ri na ni ri na n'wana a birthday a xa birthday ya fanetani xa mina next mi xi commentela n'wana wena Sarah Batman and ni ti vutisa ku hinkwenu mi va khi mi tivana na ma twisisa kumbe no vona ku hayi Jojo i verified na n'wi commentela mara hayi ka gaza vanhu vo tala ti-content creator ti-celeb 9999 ta daba va tivana leswaku hi fome vuxaka bya vu brother and sister relationship ene kuna n'wana a nga chara comment ku Zotola. I singi skale swin'wana byo tona ka singi skale yeah u share comment la gava u share comment la ya nhwendo ya ngete u comment ka malawa tiva Yeah. ku leswo fana swa diroka ku ri ku na vanhu vo tala yeah But you know what I like? Xin'wana xi ni hlekisaka about these things ne. U ta kuma ku yena munhu yaloye wo duma. Wa twisisa. Ka van'wani vanhu loko a fika comment u fika ku jump wa comment ya yena fana na hina loko hi comment ka yena. Tshami ni vona I think it was a ku ri Casper Nyovest. yeah A comment ka post ya ana tsundzuka i Kanye West or mali. lo ba ba Fika comment ka post ya Kanye West. Aba yi reply an comment leya. Kanye West a munhu Ivi reply vanhu va la South Africa va fika va Bako nghena. yena ya queen. Na wehe u hi endla so. wena ya kwini that's why kahle kahle vanhu va gaza twanani mina mi nga commenta komeni tsona cha ku comment on and I was mara va tshike xin'wana xi monetizini Facebook whether i vulavula swa kahle or vulavuli swa kahle as long as kuma engagement munhu i loko n'wi nyike ka mali mali mina ti post na check loko ni commenta ngopfu ka leti ni nga lavi engagement yeah like comment ya mina ma nga hlamula like a ni nga lavi engagement Yeah. I was just like dropping my say ka leswi nga vuliwa if you engage and it's fine o hlamula ete paragraph form mina butsarota mi ta ku hlamula tsari ku read more A wa tsala misa. tani ku read more ne vulavula ngopfu nga typing ngopfu this thing leswo swa Facebook swa timali ku ya hakela se swi endla ku mposta swin'wana na swin'wana Wa tiva, yo swi nga ri necessary Ni tsarini ka Facebook. Mina Wa yi le ku lweni. tiva. Wa ta since va te ku na mali ne. swa bora ne mata u nga ku na swin'wana munhu a posta picture a ku grab leswi swa ti-grab na swi vona ni mina ka hi mi Facebook loko no ni hlayi swilo leswi nga na mhongonyana or swin'wana swo lemukisa or That's supposed to be swin'wana me. hi loko no va ni hlangane na page ra rocket yeah loko ni hindza laya hayi swi Somebody na muma loko u hindza no mina I know leya ni nga yi posta if i recent ne latest hi yo leya ni nga yi post leya utaswivona yi nyiki 5 years kuna yin'wana nga yi ni teri swa ti-page ta mahungu ve ri gaza gaza what yeah xi poste Thomas Chauke nkarhi luwa Rob nkarhi luwa a va ha ri vudyeleni bya kahle yeah va byela kwihi ei dokodela laha a hi ta va endla ndleleni ni ku leswi ko va timhaka ta engagement loko u vula sweswo hi mhaka sweswo engagement ku na luya va n'wi rhandza ngopfu ku n'wi fichara ka lekompo ma loko xani CK ku na un'wana lowo vhese khwaxanyana wa mfana ya danista va fiki va ku veka ka na tiphoto va ku yimela ka xanisela danista tiphoto mara no speaking of my post there until mi voni mara in 10 years or 5 years utavuya ka mi utani khawula yi ri
ku nga ri khale ne hi ta va kha hi kombeliwa ku ri hi tlika ti-link ta ti-onlyfans accounts ta vanhu va ka Gaza. Ni voni post ya wena ne. Yeah. And you have a point. That's why I think mina I think 3 days or 4 days before. Yeah. If aku nga ri na mali ka Facebook, swilo leswi mi swi postaka sweswi a mi ta swi posta na. One just because loko wo fika u nghena ka Facebook na ti-stories ta kona ne. Yeah. No, I okay. think that's why un'wana na un'wana leswi u rhanga Lekere, masala boob ani i va posta business a posta masala boob a posta business a posta masala boob a posta business un'wana na un'wana swo endla swona. Mara ya lekere ne. Strategic. No, ya lekere. Ntshami ni n'wi vutisa na mina. Lekere i khala posta swilo leswiya. Before ku va na yena. Is lekere i khala posta. Na vanhu lava va nga va tirhisa. There was vanhu lava nga rhoma. There was a time a nga za posta lekere. Vanhu va za va hleketa ku hayi man. Nga ku page ya lekere. Ro hekiwa. Kasi hi ya ti posta. Kasi swi swa lekere u rhandza swo hisa swikuluku. A nge swi rhandzi ku fana na manyangatsi. Swo hisa. Manyangatsi. Ke posta link. Ta ti-link. Malanga tsonyo o nyika ti-link ta nika i mani a nga tshama tlika laha a tlika wa vona. A hi pfaleni leyiwani ene hi fane hi vitana namuntlha laha kona ne hi le Pamanda The big dog. Mbyankulu or Mbyankulu. Ndzanankulu se loko yimbelela ni swi nge le ndzananga a va nga vuli ndzanankulu. Loko mi ri Ndzanankulu Mdzananga. Yeah. Oh Mbyana. Sorry valula ngopfu ya u launcha EP ya hina namuntlha leyi nga huma is it last week or last 24 August or something. yeah 224. yeah yi nga my date leyi nga vula hi muchaveleri leya i munhu hi yena he keeps our books so u search ebukwini leya so hi ta ku benguleni lawani ne la African chef so ku nga ri khale hi ta ka hi bengula na hina hi ta n'wi rhamba at some point a ta tshama hina lawani a hi byela ku ri ti humesa yini mina kamenti ngopfu a ni swi tiva na la ku yini ma swi kwana la ku swi vula yini okay on that one ne let's vote for the rock ka best house song Best Xitsonga house song of the year. best Xitsonga u fika u SMS house D yindlu HOUSE space bar D House na D ti nga command. nga command Yeah. yindlu nga command na D house space D unga puta la house uputa la ku type ku space iwo ku type ku D space vula ku aku vi na hefemulo a xikarhi ka house na D to 45859. 458 Antama no matiso manandi ya matlam. swi kona ka page ra MLFM swi kona ka page ra hina Isijangani gang so fana na sweswo Kona ka TikTok ya Miss Bangwana. ku ri ya hila Everywhere. Na le ka ma page ma The Rock hinkwawo. Kona. hi vota until when until December ne Until very 20 I think 20 that is 12th December. Oh, no one to- na page number ka TikTok. Ya thula mahashe ne. Oh. Ya thula mahashe. ile thula mahashi Yeah, Ya yeah. Islam. wala ya ku bengulelweni le Ya chini sa Abuya le. masenge. speaking of thula mahashi ne Zahil na Gagash Ach. Ku ri busy vhiki leri. Zahili xi le ku rileni. Xi ri ku na vakhala a byala Bushbuck Ridge va nga vumuma ku Mpumalanga kumbe hikuva mi le kule la Bushbuck Ridge a hi tivi mara xi ri ku na vakhalabyi va nga khoma entertainment industry ya Bushbuck Ridge Yeah. a va lavi ku yi tshika and to vona vakhalabya lava a va support ti-local artists for instance loko ku va ku ri na event vo va ku ri na event ne vakhalabya lava kahle kahle i nga ri ve le ka masipala a ni tivi mara va na ti-connection ka va masipala whatever ne mara i vanhu vo ndla ti-event mara xi ri a va loko ko va ku ri na event a va faka line-up basically sweswi Cannice wa ku va na event Cannice munhu wa ti-event sweswi hi swi tivisaka so loko mo cheka ku ta ku ri na vo Bliss Boy vo Sign Free ivi vo Mantsakosi uma phalavura loko ri va ku ta Mantsakosi mara basically point i ku a ku vi ku ri na ti-artist tele mi ri le ku a Bushbuck Ridge so wena o ta ku ngirhambela ni Raymond Nyathi Mara guys, sometimes if I never honest ka sweswi ne. Yeah. Na hina van'wana a ho tshama hi ri ka ti-event ne. Yeah. I've worked na vanhu lava va ndlaku ti-event. If look
Hina ku tana ntanankulu. Loko wo cheka mali leyi va yi tirhisaka ku buka ti-artist swa vava loko u fika u tirhisa 50,000 rand U buka Blissball. yimanyana we u buka ti-artist ne ivi loko event yi ya hela u kuma ku I cannot even call it a profit u kuma ku mali leyi nga yi endla a yi fiki na 20,000 rand so let's be honest ne let's be honest vayisa lava loko va rhamba ti-artist va cheka market ku ri munhu yaloye ka nkarhi wa sweswi u na impact ku fika kwini Blissboy na impact Yeah. Metro Beats una impact That's why Ngabza na impact. Ngabza una impact kufana bibonisa kwimbelela nini sifuna nginge rambiwe ana impact ata ramba mina ukuthi sokuthi ngingena kuyi ka mhaka leyi Gagash anisitwiswa holola mara Gagash is one of the promoters yes mara ingari nako kuna ku holela na ti 3,000 kwala ka va Gagash ti 2,000 and then luya esuka bush distance yo suka le ikule mali yako yelela ndleleni ayanga pfumelana Eve Gagash duku awu ngotisa chumu la otisa tinjombo mara na yeza tinjombo leti ya mara I love the guy, he's an entertainer. He's an entertainer and who's he's good. That guy is good. He's good, Yeah, very he's talented. Ne? yeah lo ngena manje wa 7 hayi lesha Ma be video umanyan di be video na chere yakona makama imitate la venda na ola yi blind mara that guy is an entertainer ne mara eswa tinjombo mara mana ma ana plop na job wong tiva hi sawati sang fa wong tiva hi isa na music lo ba loko va performa vanhu lavaya va ta va ri 13 wa stage sele 17 ku xinjhani va tele so leyo leswi a swi mbalaku u mbala ku ya hi leswi yena swi yimbelelaka ku a cinaka swona and maybe mara is versatile that's the thing I think all you need number 2K loko mo tala imaniga itangibona nankulu na very man ni vona yena u mbala tibokati u mbala mabokati ijin ngutse bokati ba fashion yo bombo semjikela mina kufana na Rosa Simba suit no Rosa ninga nguyimelela Rosa so tinjawo na problem yini ana problem na ina bonan Rosa wana tano wa tinjawo ta zai Untama 17 kumbe mngami litwini ku okay so wena u Rosa u mbala tisuit no matani vulela yini ne so u vula ku leswi ambala ku tisuit u zama ku tata Josh Rimani u mbala khadi no here's the thing Rosa in the music ngowa mongo so ina mongo mara hi Jojo suit loko yi representa yini exactly mongo na ngonya kwiri mongo suit loko vo sweswi ya ka business meeting Rosa umbala suit atlapa ku cina homu akometela homu ku homu cina homu mara ina ngoma ya cina homu Rosa demale cina kai cinisa nhundzu demale mara loko elangita music wa yena ni na swilo leswi na leswi ambarisaka so meni twa ngari it makes sense fambelana no white wa marobeni ya Rosa wena ifamba na suit minga matsike marobeni very zatika Tombe ai famba na suit marobeni maybe all of them unge jinanzi afamba na suit mara guys un'wana na mabalelo ma yena izenda ku sisisa leyo wani ku i yini xa wrong ka itinjovo na ku vuya kona mile ku nipfala u nga vuyi yana ahlweni Niri Zai first of all Zai she versatile ne singesikoti kumbala swo tala ngena non'wena and ikulu ngopfu ku minta what the hell muthatha sarabatna Niri loko mo langita music lowu nga relevant sweswi mi langita na vanhu lava va nga relevant sweswi langitani mambalelo ya vona ne apart from Rosa is relevant mara swi ya na music lowu a wu mara langitani vanhu lava nga relevant sweswi mi langita na vanhu lava na leswi va ambarisaka swona ne mi langita Zai and again a ni swi tivi ku Limpopo ko va na yini vo Giyani Malamulele ku na yini side ira mara ntwa nga ri loko wo on the music chances of breakthrough that side tile ne loko wa ha ri hala a bush ne na varanda machangani le bush mara
ka nonohanyana man twisisa. So if mo can I it associated na man na va sign free. Obviously wa rapper mara it associated na va sign free. First of all, lo first at associate anga va ruketela akuminga atali bush man twisisa. If I Zilanda it's Vuisala. And then after so if I pela not defense also if I you know this guy is clean man as much as in the music wash up ne image it counts as well man there's nothing wrong with the job mara music lo sile azama kusipusha Zyle ne cause Zyle anga M2 I need to worry mara ngo M2K imuntu lo anga youth anpumelana na wena wartas job amatamela mali mas job why times they are big sajika no la kuzela gore kuba ari clean asingeni and manje kula unique ani bakala baba bambala drip mara yes job example ya sharp no it's not what about this up because when the music that he makes when I'm asking what an answer mbala munai mbala kumaskani I saw ni answer kuri wena ore the rock mtafamba umrambala ni answer matobo ore we expect kuri munhu aba clean but this even go check us job ina malive angamakam check big zulu na malive angamakam they are not clean mara music wabona njani swan elangtana audience leave ayingiselako Java for a good example is Java. No, clean because it tradition ya Mazulu masapotana. Mazulu they listen to each other. And the pelalia inantwana. Java in the music waku it's undanga ulina ka tradition ya Mazulu. Mazulu masagela. That's why maku logonda maskandi and those type of music lo Java and that. You can make man ne nakanabula nuku maybe loko ngo maybe uteka Zyle asuka maybe alimpopo maybe akutava na breakthrough mara hiko isuka hala swa kunonohela plus na image I say for me I say valia ya ku it's pleasing to the eye man to see as a fan it's not pleasing man to see mara loko elangta vanhu vo fana na that is total anovlavla hi makunuma Limpopo whatever mara loko langta vanhu vo tala lava suka Limpopo ne image ya vona that is total abnormal ne mara loko elangta image vo Bliss Boy luya loko elangta Metro ivo vanqabza they try ku va clean image ya vona man to see loko so I'm kimvulavula hi mpahla ku I'm kimvulavula hi mpahla ku so when uri dima no tagini kahle kahle nga imply swilo leswi ni nga vuli so I'm kimvulavula hi ku as an artist loko I perform if I cinca mpahla ne vona sweswi imbala tinjhovo swiburukwa dibala swiburukwa ntson'wana njhevo ni varisiwa sweswo. Yes, but my point is angeseva na breakthrough. Was kuna comment from Magazette Magatago aga embrace culture Magaga Samatuke. yeah And then mina ni mana sakha. Kwa ram cheka kwa Raj Belani. And then I'm telling you anga latin jo. Leswi nga ta swivula ni ku ri ulava ku Zyle ambala tinjhovo na Bukati Na Bokas. leswi nga ta swivula ku ri maybe Zyle is trying to keep image ya Matsonga yeah Okay, so one pieces though anga imbeleli xigaza mara I think una track ya xigaza na ina wa ku release na chama khombo yes. Mara Blanca manager Bliss Boy. say tela ndak mara ni sung tirela Zyle andi sona breakthrough dinai ku ma is good mara another thing My questioning ne anla ko history sa ka yona e kumanyana the first nyana around Zyle. An ga kulweni an ngolo kan o sala so an attack an yo kumba points around Zyle ku because anung tip Zyle ne so na stand fan la landa munhu wanjalo na ngwingisela na is an entertainer jena chernya na music wa yena like ngokunabelenga sato wa Zyle Zyle kuna ngwanya la sa to appreciate that. Anyways no anu kuna music wa yena this guy he's good he is very good just that wabona sometimes ku recognize yo kulava hit like ne yeah I'm telling you Mara mina I have a feeling mira uska bush the man I have a feeling is one of those guys balaba ku ba that one person ne anga follow the crowd ne yes he wants to be an activist nelega industry and I think ulo career bush because I'm the one anga ba music bush recognize yiwa
like mina so anga lava ku ri ako okay I made it time free even then ni tiviwa and then ni vuyisa music a bush angala ku nakatsela some swa vanhu hi ku ya hi yena no hi ku ya hi yena that's what he said that's what he basically said mara a producer mara loko demona vulavula na hi kombela pamanda mara ni mina mic point yeah no if vota man Michawuni nga ta mi teke ntirho. SMS house House D ka 45859. yeah ungeri va number leyi nga na 45 Mami, kasali. man mina sa mlaku wona mic Patata kali. ya tirha mic oh ya tirha mic leyi ne project U vula ku anga avata. kahle luya mbala leya mic asuka leya i nkarhi wa wanuna sweswiwani olo kwendla yini yena nga tsema mara ni ya banyana kumbala n'wina kumbala luya ya n'wi hile hi mic nga tsema nyana mara ni ya inana ni ya nga tsama ni ta ku ni ya banyana 69 a ku na 69 u nga ta yiba hikwalo hey man ipi umi ibhakudaya ilo kutirheni kahle so far Nanyenyela. loko ni khome mali mina Hayi nyanyela manyana. Yes, hayi wena no I listen to this guy I love him mara anyways I yini mafini famanda ulo kusile ngo ningisela mara ulo basisi ilo kutirheni kahle ne so far So far so good. ne I can't complain. So far so good. Yeah. I mean, I'm just glad Guri. No kote ku humesa swilo leswi a ni lave ku swi humesa. And then I didn't disappoint. There's ku hava risimu leri nga ta ku I listen to that song and then go back and be like, "Fish, I'm finding a dropang or whatever." Yeah. Like I love the whole EP. Like I love everything I did in there. Yeah. I'm just somewhere some amount I could have like done enough. And someone by ni NLA so I'm with crocodile I'm doing a good days. Something more I can like unfinding niche ending and stuff. But I always feel like that all the time. Yeah. I'm en lang ta ipilia ne lo ni chaisa ne yina everything at the rock yina kufana na ngwana man so kufana na maja kufana o teva vito like it's me to ngating sala go tshamini o relaxing and then kuna bo na nyenyela ya ta vibe letya what's cooking my dog let ta vibe letya so na twa ku loko wenda ipilia au endela ku accommodate munhu un'wana na un'wana mhani a ku ri wena a ku la ku endla ipindlela leyiwani Xilo lexi ni nga xi dyondza hi music i timhaka ta ku ni fane ni kota ku vulavula hi mina ni kota ku vulavula hi vanhu van'wanyani ni kota ku vulavula na hi sweswi ni nga swi tiveki mina mara vanhu van'wanyani va karhi va swi tiva so loko hi ri na project so I cannot do the same thing hi timhaka ta ku vanhu va rhandza swilo swo hambana so as much as vanhu va rhandza swo hambana and this is a project it's a whole project it's an EP then why not cover this and then cover that one and then cover that one because already it's a project so I was like okay let me express myself kuna tsimi leti ni nga tindlela personally for me la and then kuma tsimi ni nga ta ku okay I was just trying to be creative and then just do music even then ku va na leti ni nga ta ku yo tsuka hi kuma hi ri ndlini and kwanza na what's cooking we drunk ni vone video yin'wana ko xota byalo wawo yeah ni vone video mi studio ne a nga ri recording like yeah ama ku yimbelele a ni swi recorda fonini loko se ni ri soba hi ko ni nga ta swi record yeah that song loko ni twa ni nghoma ne ni te from video liya from that video and then yeah so the whole plan aku ri timhaka ta ku okay let me just try and cover everything even then that's how we can get to like touch different people and stuff. One ta bana favorite because I vulavula hi shisha if Amanda angutsikeni aseka anyways yivuli kahle yirini imani if Amanda angutsikeni aseka okay no busa nilakuza swin'wana cover art I like the cover art because it yi fambisana na tag begin mina like I said tingoma ta mina my favorite 2 tracks there na letin'wana ti rhandza mali ti stand out for mina i ti crocodile na majaha ne
the crocodile na ta vutisa cause you love la mayitiva Native. you love la hi yindli nga ri vo swi experience ku na xintombani xi nga ka mana a ku lava wena Mara se xile ku vuya vuyi. se xa vuyavuya xi la a tshika loyi a nga kona sweswi swa na ta vutisa ku what inspired that song That song, it's more like so tala swo swo swindlekile. Even then swin'wana I had to add. yeah Yeah. So that song is more like I'm not sure I'm so ndlela leyo. So that song is more like ni combine all my breakups. Ni combine all my breakups and everything I experienced. So swo tala swi nga vuriwa ka se mira swi endleka nge lembe rin'we swi endleka ka relationship ya one. So ni combine from those years nkhanita zenda fika namuntlha. Yeah. So, but that song was more inspired by my ex before my new ex, like my ex before my new ex. vatele Kutatik. Hey, Batele. kurat extend chaye. Mr. Lakas. No, like loko ni kha ni vutisiwa ka ti-interview to tala ka ti-live a ni nga vuli mara now let me just put it Yeah. the way it is now Yeah. no la ta kota ku ni vhela ni vula ntiyiso why not it's my launch by the way. So what happened I think it was last year ku na relationship nyana xin'wana xo ka xi nga nyawuli ni nga yi sungula vo October. October last year. Xi onhaka hi November imagine. Last year. Asinganyawuli vele. october november So vorobana lava So what happened there i ku timhaka ta ku I don't think it was really a relationship. I just got attached and ku ri ku intention loko u ti wu sungula a nga ri yona. Yeah. Yeah, a ku ri leswaku na ku pfanyana. Elakutanya. me wrong ku catch but it's fine No. A nga ri ku catch ku ri attachment. sure Ku na ku catch ku na ku attach. Leswaku ni yo n'wi tolovela ku ri munhu lowa loko ni ri na yena ni va xapa ni mhaka ta ku ni n'wi lava like yeah. So okay, what we like it. So then we did what we did and then had what we had. So then But it's nice. Was it nice though? what's nice What nice kind of nice? no yini xangu xi nice The here relationship. Yeah, it was. That's why I got attached. That's why I got tala lomu what was nice mfambi specify ku The deeds were nice. Yeah, That's why I got it. the deeds were nice. The deeds were nice. That's why I got attached. Yeah. So then she had a man. She had a guy. Let me just put it that way because even that guy wasn't serious. Yeah. So what happened? It magadaku okay. Nukuma go okay. She's a shkona, ukona, and then altercation stuff like that. You understand? And then I just put the guy to the side. I'm like, dog, are we really fighting for this hand? And then he was like, no, bruh, we can't fight for this hand. And then Angela the magadaku okay. Kuna lesson. Listen, ngata nga swulu because ngata ziswa obvious in the camera. Yeah. And then I was like, dog, we can't do that. We can't do that. so ngwe hinkwenu mvimvaya or We didn't buy because the girl allowed that guy. so No, you negotiate with Me not buy. The guy remained Stay. because I will have why. The girl occasionally. Yeah. And the guy, China. and then now I know good. The guy is not there, so now I'm freely buying because I know good. She gonna come back. So then the song when I recorded the song. Angaza she indlela kasho mara suye indlela like loko record the song at the crocodile she was ngeza indlela and then she like after I was like okay let me just do it I win la Caleb Adzangwini. in Zangwe vele Ay manye hlungu. Ay manye hlungu. you right so I managed to. Lo mo khomisa mo mayisa hlungu ingatha. Ina tihlongwelo. ekhoma dzamu ra ntlambu wena Na hi katekile mbava. Khoma na madzamu ya tintlambi. so Hey, what happened I then I just because of disappointment and stuff like that mina ni munhu wa ku like I escape whatever I'm feeling in music so kuna swo tala swi nga ndlekela ni nga swi recorda ni nga swi humesi mara after recording that's when I feel like okay now I'm okay so then I recorded that song loko ni recorded that song
Go chela mati tingwenya whatever and record the chorus inside. So record the chorus inside. A week after I felt like no man I'm okay now. Understand? And then she came back. She came back, but unfortunately it was my time for revenge. So I did what I did. Masitwa. Mara wona loko ni yingiseli xitori xa wena ni. I feel like this girl was using you. What's rhandza ne? No, This girl aku tirhisa wena. Because Yeah, wena you she made was. a point ya ku It was. Arna Moon, of which that guy was not available. Yeah. So when you were there, A shoulder to cry on. something like that. Yeah. And then she came back. You know what I did? I promised her the world and stuff like that. One time Misalo was serious, and then she was serious. Mara I got revenge time, see. Because when I'm a revengeful person, no one had time be logo we are each where you have second go. So then I did what I did, and then I died. Kuna munhu this one. Bafana. Question yeleyo, hey, for Tambi, it's always a no. No, imhaka loko a ri ko u kona ne. U fanele a swi tiva ku fanele A nga ha vuyi loko u humile. Cause What a revenge liyo. if a flop ne ivi a tithetela hi mati leyi a fanele a vuya ku ta va na problem. That was not revenge. A yi tshamile hi ngwenya. I'm a revengeful person. That's how I am. Okay, so no kwenye na mi nga yi hlamula mara if kuna munhu ne a swi tivi ku loko ku a wu serious Wife angasamuli, asamuli, na utwa hlamula ya yena. Ngabza unamuntu, namla kwala. Namla shesh. Umasa man. Ngabza shle kujoleni nya. Mara sharo kuboneni ku. Dinta. kanya kanjani. What's Mara cooking? mara ngabza shle kujoleni. One thing about ngabza ngoba bari kokunene mara munhu osaseka milungu. No. Munhu u vulavula ku yena ungo i ex ne tenga chela hi mati. Hi loyi am agwa hi xilungu. No, that's my new ex. Oh, okay. That's my new ex. That's my new ex. Now you want the rock. Ex ya nyuwana. Na exactly one. Yes, Una ex ya in a sis. future ex, I have everything. Man. Oh, Ne. you know, Kahle ex liyane. Liye avulava ku yo sis. Yeah, last year. Yes. Yeah, October, November. Yi fita ngoma leya majaha. Mataka bafana. Exactly. So ntuku tinsimu u tsala hi ku ya kumelela yini kumbe umelo yini kumbe leswi u swi vonaka u swi picture ku ronga you can say something about it. U tiva vito it's a deep song that one. It's a very deep song so a wu ri tsala hi timhaka ta ku ku na swin'wana swi endlekaku kumbexani u swi voni kun'wana kumbexani you feel like i swilo leswi swi nga endlekaku so This one I should vula la ka risimu leriya swi ndleke the way. I had to like swin'wana leswi vula ni nga swi vuli directly. direct ne Whatever I said on that song leswi swi nga endleka. so u vulavula na kokwana. Ni vulavula na kokwana, yes. Hey, that song is deep. My tiva jero. Hlamuseli ku muteka yini for At some point, Renga EP. Eh, amore nchoko mi ring sela so. that segment I true. Eh. Ri banga it's slow jam. It's slow jam. Oh yeah. Yeah, that segment I true. adi kundleka yini? The first segment is just me talking about people around, the betrayal and everything. And then the second segment, now that's when I talk about the relative Just card and that. stuff like that. But whatever I said on that song, shouldn't take it. No, ntsakusu hi lango kombe makata. Okay, hala ka ina i ri pani ne. Loko no mbela ntoku antoku mara Mfana, la ka hina i ri mfana mara hi Xitsonga loko ni twa ni loko ni vutisisini Yeah. bete i lumfana. Oh yeah. So yeah, no Venda, no, okay, let me just use And then kuna part one ungo rimpanye re tita khala right. Yeah. Even then oku munhu loko a ri munghana wa wena ne a nge tshami na vanhu lava va nga ri vanghana wa vona or nga ta ku vula ku ri loko a ya le i fika ca mihlovo a fana na vanhu lava I was mixing up the whole thing. What I was trying to say, Iku,
a swi vuli ku loko ey hayi a swi vuli ku loko no a swi vuli loko machako ma so hisa a ne swi vuli loko a swi vuli loko Miss Bangwan a miyile ngopfu a nga dangerous yeah a swi vuli loko diroka yi vulavula ngopfu yi dangerous so laha ku nga na mati u twa hi rona khutla ri na pongo na mpongo yes as in like okay a hi nge sweswiwa hi le ku planeni ka ku hi la ku ya Cape Town hi nge za hi byela vanhu mina ni nga khutla ni famba ni hey phela se hi la ku endla yini hi la ku ya Cape Town imfana loyi Hi loyi. se i khutla Khutla. Yeah, emiri pano whenever hi nga ta swi tiva ku a ku ne mpfula okay a hi nge mina ni vuya a kaya a ni swi tivi ku tolo ku ne mpfula kunemfula loko no twa makhutla ma swa nga swi oh swi loko a ku ne mpfula yeah kuna mati yes exactly so mati a ni ringeta ku vula ku ri loko ku ri na swi swa kahle swi nga ku humeleleni ku nga va na vanhu lava vhele va nga ta famba va ku se ku endleka Oh, yini, yes, se ku endleka yini. yes, na vo va dangerous in some way some way somehow yeah even then ku va na lava vo a xiwari rimpande rero so then va lava then vo va nga ta ku some way somehow nga ku lowu vulavula ngopfu wa antswanyana ka lowu miyela ngopfu hi timhaka ta ku lowu miyela ngopfu a hi swi tivi ku u yime kwini yeah cause even mentioned ku ri munhu loyi a komba kun'wana rirhandzu ne a nga kha a zonda un'wana exactly loyi a zonda ku wena a nga kha a rhandza un'wana exactly yeah it's a very doesn't go ipile one diroka ne yina everything you want Yina- everything you want if u la ku cina if u la ku bengula la ku bengula ne What I mean, no problem. yeah Hey, so that's- lana I was trying to show ku ri okay vo n'wina na mi vona ku mi le ku zondzeni ka diroka mara me ka me u kahle ni ku zondzela yini Yeah. that's what I was trying to say so and then ku na vo lava n'we mi va rhandza ngopfu hina na hina va hi a wa hi khomi kahle exactly I think I like it when I like it when yeah nga hotspot mara mu Swa- nga tshami na vala lava mina still swa ni tsakisa loko the new Right, wave the rock ne I like it when the new wave sweswi mi nga swi vurisa Yes, swona ya the artist ne ya malo ya ri lama hi dlele hey ay yo lamaya fa hi ku new wave new wave ha chaka ku vula xigaza xa ma 2K Anyways, Miyajele, but yeah daje the new wave ne loko va yimbelela music lowu nga na substance wa mongo ne because swilo leswi hi swi kuma minkarhi yin'wana a swona mara Tlake. and then nkombe ku nghenelela kwalano ne unfortunately mi ta ya mahlweni ni wa ta hlamula kwalano nga ti nga ze mi swi ndlula ngopfu se mi va na substance yo tala Vo hindza vo ndlula. so unfortunately people are more focused on their hype more than real music Yeah. ya se mi nga ya mahlweni yes yeah I think na question yi nga vuya ku n'wina sweswi mi nga now that you've come mi realize ku ku na mali ka hype and then not a lot of people are not focused on music with substance n'wina mi yime kwihi mara mina question ya mina ni leyi ni lavaka ta ka yona i ku the last time loko mi va interviewa ne a ni swi tivi a mi tshame na mani mara a mi tshame na Edgar Maweya Famanda Nqabza a ni swi tivi A ku ri mara three maybe a va ri 3 hinkwavo ya kwalaho yeah mi vulavule hi timhaka ta ku Nqabza byi le ka hip hop ne Yes. ene na byi tiva Nqabza mina ku na ngoma yin'wana ni yi rhandzaka ve ri xa pfula ni yi rhandza ku dlaya Xa pfula. xa pfula xikwembu xa pfula Mhaka helelile. u vula swi helerile vatsatsi mhaka hi vona ku ri hi ya kwihi so xikwembu xa pfula mara yona title xa pfula ne xikwembu xa pfula i Nqabza byi ba hip hop ne Famanda we know him for Sidetrash Gaza Gaza, yeah ne mara loko ku huma EP ne yes yi hume under Nqabza or yi humese hi Nqabza yes ne why ku ve na ku cinca why Nqabza byi tekela Famanda ntirho and again xo hetisela i ku mi nga yi hlamula kwala ka leyiwani ku why yi delay EP because I think it was supposed to come out on a Friday and if yi huma hi Sonta ne so yeah what was happening there lexi nga fika xi delay I was switching my distribution so I was switching from another distributor to another sure from one to another yeah so from one to another so lexi nga veka xi endleka i timhaka ta ku
distributor leyintshwa a ni nga yi tivi ku yi tirhisa ku yini, so it was like more professional. You have the likes of Metro Beats. You understand? Once you have like 100 monthly listeners upwards, you're considered as a high profile artist. So you have to send an email and confirm, Guri, Emuna, I know about this thing. Unlike the previous distributor, I'm no feature. I'm not a feature. Chris Brown, I'm no feature. Yeah. So yeah, then there's actually delay. I was trying to take Sunroof and put it in the EP, and then Yafamand and stuff like that. Oh yeah. So problem if Eva Kwalayani and stuff like that, the copyright clearance and stuff like that. That's why you the checklist in 7. Even then Logumara same I pull up 6. So it was Sunroof, I got a problem. Oh. Even then what's cooking now? Metro had to like send emails and stuff like that. Oh, because the feature ruin, yeah. Yeah. So that's So whole the process. feature is clear. I'm featured. I know this thing. Yeah. So and then I had to delay it. So I had a choice. I could drop it 23. No. Let me just give it 2 days distance. Even then, it was one because I got to go at least one car push. So about the name Yafamanda and then Ngabs at the boss, I realized I can be Famanda while I'm not even uploading under Famanda. It's still fine. The problem is the division, the views and stuff like that. Yeah. The listeners, And then yeah. I felt jealous because it took me a lot of blood, sweat, and tears. Like Garogliango Valatlelo, Kubani built the brand Young Ups at the boss. And then it is what it is now. And most of your music is under Ngabs, eh? Yeah. The EP is under Ngabsa now. Sure. So the whole reason I got to Makatako no man. Nikote ku build David Leroy Zerta Fukala Fika ko. Let me just keep it that way. I'm not even killing Famanda though. Yeah. I can still drop Ngabs the Boss featuring Famanda and stuff like that, but the focus is more on Ngabs the Boss. Yeah, but Brandy con already, yeah. Yeah. So even Famanda were under the distribution lane I jiggle. So you someone Oh, yeah, Pamando Selele. so like a distributor Oh. So the contract at Lupa, eh? Yeah, I was like, no. It's not really contract. The distributor like upload the whole music and stuff like that. Like, hey. So that's I'm not signing anything, dog. I'm not signing anything. I'm not impressed. Actually, dog. funny, Viagale. I'm not impressed, dog. Yeah, so that's the thing. That's the whole motive there. So I was like, okay, it's fine. People know I am Ngabs at the boss. They also know I am Famanda. Meaning I can upload under Famanda, I can upload under Ngabs at the boss. They will still know Famanda and Ngabs at the boss. Yeah. Even then, let me just go with Ngabs at the boss. Reason I think Ngabs at the boss is the brand. And then Famanda, initially it was an alter ego. But the alter ego now is booming, dog. And then, okay, let me just put it this way. I came to a point nako learning African realize it's fine, dog. I can do whatever I do. Long as I'm still doing music, I'm still doing what I love. I'm still writing my language. Now, and that's what at the end of the day, whether hip hop, amapiano, Afrobeat, and whatever, music is music. Yeah. At the end of the day, in Banza music. So let me just okay. Yeah. Because I am, if I'm not 9 months, then I'm 10 months old as Gazelle. But already this Gaza gave me a lot of things. Let's say hip hop in that show. Then I had to like swallow my pride and understand. Okay, no. Yeah. Not really with Jela, but the reality, even the engagement that Gaza than hip hop, and I'm like, no. It's Yeah, fine. market I was wa- hip hop because I love it, but it is what it is. The boss can also do Gaza now. It's fine. And it's a shame guy I randa with hip hop because me honestly look more saying ngoma come shapula mthando black shapula hey I listen to hip hop mina 24/7. Loko mon jala ku so ku drop man na man I won't like someone ngava ngari awe ku ri ku mese man ngoma yo yini. I'm deep into hip hop, but Gaza is the thing, like it's the roots and stuff like that. So then why not just go with that and this is so yeah. It's not like I killed Famanda and stuff like that. I just came to a point okay, Gaza, you're in an engagement, you're in an
this and that no ngani performer nakota ku swi feel na me ku no Xigaza is the thing so then why not ngabza the boss I and Xigaza once So mina my question like to my voice la ya ni won my eggs unlock takwalana say wena la ko mjani ka ri ni won liya ya lava ya banga trend cause va phone oh it's fine cause ka Sunroof ne I thought it's one of his Tag. my people like your people but this is until nani yabona video leya ka TikTok so go okay siri this clip yumala now that I'm listening to the EP leya kuma how this lady is there again Ngibona there's ri no video Mara ka ngoma leya Sunroof ne. video ya mani leya ni yivoni because of The ngoma. 2019. Mara ka ngoma leya Sunroof it made more sense anako hemba cause yiri amasungule nivoni ne Yes. and then yiri awuranza kuvoniwo want to see kama yiri after that awuranza kuvoniwa mana madala so tanya but basically it aligns na ngoma Yeah. even the latest song ne yeah kambe yiri in malia kangoma leya won my eggs kangoma leya sweswi Sanzanga. Yeah. not ka Sunroof ka leya sweswi ya Kana nanyenyela nyenyela, yes. oh yeah mina na nyenyela ma eggs so I win Oh, yo, guys, ka ri munhu loya ka ri mani lava oh i mani lava Mativana ne? Mativana Manolo. ni frustana blind ne so kombetela comment Kona la. no I'm completely coming Oh, na ta ku. Ano ku? Ako ba kumbete so is? Ana ngabona la ngala sinyami. so Oh. Yo, ana ta kutsa ku. So hi so vona ku- ka part leya sweswani kana nyenyela. Video ayi ri kona yo eka vula ku nyenyela oriental way for Silleria. an lava ku ta kwala Okay, yana kona. so lexi nga endleka mina ni endlerise mero ra Sunroof yes because Jofanda was teasing me before ni vona that video man and then okay Jofanda was teasing me this other day a hi le kaya even then loko hi fika leti hi nghena ka Sikuyani prese windri hansi ni humesa xikoko yeah se va ta ku ni voni ku se ni khandiye yini vele ya n'wina mi rhandza ku voniwa I can make a song with this thing and then I was like okay no it's fine even then ni yani afika ni endla that song even then ni ve na hleketa video liya loko ni hlangana na yona I'm like no man video leyi a ni yi rhandza hi nkarhi wa yo leyi nga huma yi trendini hi nkarhi loyi nga huma yeah ni yi rhandza mara a yi nga ha ri ku ni teleni emiehleketweni even then loko se ni ve ni hlangana na yona we can as well put this thing laha ndzeni ka Sunroof mara firstly even if you can put it right now even then you must snippet we still have to talk to the mom we still have to talk to the mom hi twa ku ndleka yi yini phela njani yeah yabo even then we taking that audio ifaka lana even then we post the video on TikTok even then ka comment section I was like I'm still looking for money please help me even then sis Mimi availed herself she's the daughter so I was like no mana mina lava ni and stuff like that what even then va vulavula like okay endla njani na arrangements ta hina na agreement ta hina ti nga va na tona ni nga ta ka ni nga ti vuli so then swi va hi ndlela yaleyo so loko swi ta ka ni na nyenyela ni endle na nyenyela I was like swi twa swi ni makela sense ku ri okay why ni nga faki mali la lava even then I was like hey man se swi lava ku phinda sila ku se swiphinda swa serious hey man sa ha ri ku tlangeni se swi lava ku phinda se se va ku okay loko ni kombela mi vula swilo leswi yeah ni va sendela voice note ni nga ni swi vula do va nga swi vulangi hi ndlela leyi mina nga swi vurisa swona cause vo va swi improvisini va swi vule in a simple way yeah vo va swi improvisini va swi ba hi ndlela ya vona so then ku vula swi I think va sendele ti voice note ta vo ma 18 can't reject yeah nga yona hi swona even then ku hetelela se ku fika leyi nga fika yo even then I was like okay that arrangement ta hina and stuff like that so all in all ani Steve no twa ni frustana ngopfu so our mind ku munhu un'wana a nga ku Nqabza ni kombela nambara ya mali liya na mina ni lava voice ya yona like a endli plan ku va kuma njhani
Find the plan. va nga teki vudyela bya wena manjana nga timi Enga gatekeep mkhegula. ungatekeep it's more like loko munhu ataka mina ku lava oledi swi ndla nga ku ye u ndla hi ku mina ni endlile Yeah. No, wata anu busa ngendlela yini? Yaku anu man lava akuna video ni vona maegisi ne. But that's the video. Ibi trata be la, ibi la. Mara loko sisi ya mahle loko so balava ne. Maybe na arrangement ngai end. Of which I have to go arrangement jayi. Sharp. It's not a problem. So ibu choku man lava wa fursana blind. So ntwanga loko minona balava ne. You will know what man lava but I dare. Anu busa in that sense yaku ungatsaka loko mali lava pfunelwa hi maybe 5 artists. Yeah, no, I can't gatekeep no, like ni nga va sharp Oh yeah, because So- so as long as va nga kuma nkambara ka wena as long as ni nga kumanga mina no So tell me, ne, hi xitalo, mina this thing I can call it your signature. Loko wo langusa artist ta ku tala or munhu un'wana na un'wana la humesaka music hi xitalo. There's something lexi xi Distinct, fikaka xi yeah. khoma tifan ta yena. Yeah. Like tifan ta yena ta swi tiva ku one of his songs or loko va ku ri ku humi album, one of the songs or loko va ku humi nghoma va swi tiva ku ri okay, they will be yeah J John yes na mina loko na ha ku sungula Sure, ku ndla ti-track there was something lexi a ni xi faka ka tinghoma ta mina so that people va kota ku swi tiva ku loko nghoma ya mi yi fika ka bridge I'm going timini. hayi manyana loko yi fika ka bridge ne there was something lexi a ni xi vula Akuvula n'wini? yeah I wonder ka muyini. Avangise ngoma. wa swi tiva why ni nga ha swi faki Yeah. i mhaka ku ingaku swi ri mi interview wa mina ende interview wa Ah, it's because ni switchile from ndaku yini house leyi a ni yi tlanga cult to afrotech. Oh, okay. So afrotech I pfumeli ngopfu. pfumeli. Okay. are you gonna put this thing ka tinghoma ta wena even in future? This tag was more made for the whole EP. You can call it an alter ego. Loko mo swi kahle. That art cover ri yoxe ni sorry ku ta yala ka makhuva ne. Hayi ta fika ka Ah, dzingisi. it's fine. So the whole art cover yi na ku opposa yi na ku aligner and everything. So that's me cooking there. You can see the chef. Yes. Ka art cover. Mara title yi ri Mjana Nkulu. Yeah. Even then the second track you musikeni hasweka mngakavanye ditachini. Yeah. So it was more like a title track. So mara lexi nga va xi endla ku video liyani vuyaniseni ku okay yima ni fakala etimhaka ta ku comment section loko vanhu va commenta ka Sunroof a va nga commenti ngopfu loko swo sungula va nga commenti ngopfu ku ri pfula Sunroof vanhu vana yini a va ku n'wi tshikeni a sweka swa va sa okay hi ku vanhu lava xi swo va xi rhandza why ni nga vheti ni xi faketela hinkwako. Yeah. So the EP was like more like musikeni a sweka. The whole perspective ya EP ya ku ri timhaka ta ku okay ni swi nga perspective ya ku and the chef laniwa se yima ni swekela vanhu lavawa so swi va swi lavaka va nga ni kavanyeti and stuff. Hayi ni swekini. Yeah. So the tag I don't know if I'm gonna use it, swi ta depend mara ni yi tirhisa hikuva vanhu va ri ku yi rhandzeni. yeah Kuna another song in there, ne? I don't think you used the tag. Nga va no shisa mara. Lexi nga stand out ka ngoma liya ya majaha, ne? Ya radio ma. hawa xa yi rhandza mani xale munhu loyi u n'wi dedicatela ku pfumela Ya, hi je jara ko ka ndeko sa mara. sa kona mani Manyana mani vutisa Ntambi. ai leyi artist va n'wi tshove mbilu loyi Ntho wongbili. sekekale ende munhu loyi a nga n'wi tshova mbilu ne u fike a tlangisiwa hi majaha la a nga ya kona. Swi normal na Yeah. leswi sweswo na swi vona. And then wa ha ri na ku chuha mata ku why a Northwest. Anyways, ne? no way My question is ku sampliwe ngoma ya Man Flora la. I didn't realize that matani swi realize after. Seriously? Yeah. Cause even like Minutes at the same time. how it sounds. Mina, to be honest,
loko mina song similar, that song was inspired by General Muska. This one you really realize that late. Late, yeah. Yeah, similar in Kava Vanga hate. Ka ba nga hit, oh yeah. Manango maja nge my head. Akunene wa Kava Vanga hate. So I was like just sampling that. Oh, Kwa makataka ngataba directly saw. Ngataba the problem. And then naku mina anla ku problem maja ngufu not so And ang gatlagit yale. yeah, so yale yoni ni realize after Cause I heard you yingisele lokhi ya Mpumalanga and we played it, ne? Ito yung Mpumalanga. I think that part yaku batak Java fan. But that Java fan, and then there's another part yaku na kuna another sound boja after ingayibula ku. You see this instrument here? Ebi yingisela na ina man flora. Isindla ngari siyo wiswa ka You should realize it later, so. But that song was more inspired by Nkabanga Hate General Muska. Okay, nkata o tshamana fa manda a loko botsenga. Oh, by the way, Resimeriani Richard Metro Beats. ne? Yeah, I go share Metro Beats that song. So, mina le ngabe and I go one eda spicy so shimana but luanga song that beat and stuff like that. Metro Beats. That session angababla yona on the pod aku ayitlelang and whatever. So that was aku resimrungwanyana. So then by the crash up PCM and then you lose that project the voice usale project and stuff like that and kotangu senkaru ibi already. One say kwendleni ka leswi I actual and stuff like that, man. I was like no I can as well use this beat because go it and stuff and they are young band. Another thing, quick one, ne? Loko mindla ngoma ku Eruption Metro Beat, do you me compose a ngoma sungula and then me produce a beat or beat because ni khala kintu sa guys sindiswa ku because sindla ngari ngoma liya Hleketa pa parolana. sindla ngari ngoma liya beat liya yo belwa ngoma liya yinga yimbelela mantwisa the rock like loko no yimbela xilo sweswa even yasala ya ba beat follower melody ya mi sindisa ku yini wena Mina I'm one such person waku the same time hinkwato the beat ko the sound akufane swimene yimbelerisa ku show loko mo swi yingisela kahle Same progression. not really same Ya progression cinca. there are some sounds that didn't tirhisaka tin Oh, identify okay. so mostly lere aku lova na beat even then if kani but leta tin'wanyana hinkwato ti chayiwa according to leswi mani lava swona sunroof ni rhange ni yimbelela before i chayiwa na nyenyela ni yimbelela before i chayiwa what's cooking before i chayiwa everything n'wana mani before i chayiwa everything the crocodile ni yimbelela before i chayiwa na yona na ku vutisa swin'wana ne So final. ekuhela leswo swilo leswi na ku twa yena ku ka yena ka music wa yena ku na leswi va ngo elect so wena ka sound ya wena ka music wa wena swi kona wena yi basise njhani n'we Okay, after ka hi vulavula hi le famanda ni kumbe ni ku hi wenqaba o sweswi hina famanda ni na nqabza sweswi nqabela ka iphila njhani nqabza okay Edgar no na nqabs nqabza there's this thing ne ka sound leyi mi yi tlangaka n'wina ne mina I call it a new wave ne because it's different compared to Bominzumba na ne so I see some artists some of the influencers babitana this new sound bako electro of which to me it doesn't make sense. Sorry to say this, guys. It doesn't make sense to me because mina I'm a music person. I also produce. So when you talk about electro, you're talking about an element. They ofika kuifaka maybe ka beat. They ngatafika yi vulavula ku okay. Now this song you can call it an electro. But loko ni yingiseli sound ya this new wave, yeah. There's no sound they represent of electro. is it Unless mina electro ni define in a different way. Mara loko mo ya ka genre ka electro ne. Yeah. Leswi tlangaka laha a swi kona. Yeah, it's not there.
Unfortunately, I have my own sound. If you listen to my music, you can hear so much fun. Unfortunately, so you can call it a new wave. Yes. Because it's something new. Something new, Yeah. Yes, you can call it a new wave because Yeah. it's something new. Mara, I do not identify as Zumba. I do not identify as electro. Gaza cha ma-2K. None of that. Put that from us mention that. itatenga kam wena So, ta yi tengisa like, wena wawungathi havula it's also a brand. Okay, I do not sama identify. tike I sound I brand Yes. It's a brand. abama glass Logo hit. Logo hit. So, I do not really identify as electro, whatever. I might just call it Chigaza. I'm just maybe soon. But my sound is my sound. wo loko xigaza ni chaka mahle mako Another good question. unloving conflict I don't know. Just call it Chigaza New Wave, whatever. But You I have, have my own sound. yeah. I have my own sound. So, I'm doing my thing. Una sound ya wena, ne? Yeah. Another good question. Una sound ya wena. Yeah. Let's say you find a name ya sound ya wena. Maybe, let me say, ukuyona famana. Ne? Ukuyona famana. That sound ya wena. Ukuyo famana. Then, re 2K re fika. You know producers, ne? The producer ta swi kota ku tlanga the same thing leswi wo swi tlangaka, though it won't be 100% the same. Yeah. One twisisa. A fika a kuma producer de man. If ta yi tlanga ku fana na leswi wo swi tlangaka. Ivi na yena loko a humesa a ku i famanda sound. Would you have a problem with that? No. Ne? The idea is out there. It's not yours. It's ours. Bebe mavoko. I'm also And using the DJ marimba. you are spicy. Marimba. I'm also using marimba. irini kama tirhisa marimba Marimba. And once a publisher swilo loko swi fika ka public domain or vanhu va swi kota ku swi twa, it means ku people can draw inspiration ka swilo. Yes. Just call yourself a pioneer, man. Don't get Exactly. the sound. ivi vutomi bya mahlweni If don't jam my friend, be like, you see, when I sound I produced it. Now you have something to be proud of. I go, someone compare. No, man. Stop As that. long as we know who is the originator. Yeah. Yeah. Okay, Yeah. one thing about music. Music is more spiritual than we think it is. Loko diroko ba bana idea Joshua. Banga itirisa banga twa mzuku ni the same idea le avana enhlokweni. that's I mean tsikile leswiwani se I hinkwaswo I had my song leyi a ni nga yi humesangi a ni nga yi rhekodangi a yi ri la nhlokweni ni yi twa kun'wanyana. mata mintswiri And now nga byela mayita rifu ya John Yeah. no ben lang loko tuma ya track leya Yeah, I like Yeah, the Vicat. idea. Yeah, Vicat. ya So- Vicat yes Yeah. no ben lang That's why music. eh Manhlekete na nkombela ichuza. Yeah. ay Even ya itwa kalekero. Yeah, so that's why music. the problem That's why music is more spiritual. So we share ideas. Share kwe mana nga tatla a yi tirhisa. Yeah. Yes. Loko idea u nga yi tirhisi yi ta ka munhu un'wanyana. So that's how it works. I think mina ni lava ku vuya ka, cause I'm kim khumba timhaka ta ku mi very realistic ni swi vona ku a xigazeni hi ko ku nga na market or something like that, ne? And then he also mentioned the fact that I've seen la lembe mi ri xigazeni, it's 9-10 months now. Mara so far you've been nominated for 2 categories. Ka Munghana Lonene. Two, ne? Yeah, it too. I checked. Best collaboration, Clock It. You were there. You kasi didn't see it. in sweswo No, mina a ni ri ku tekeni ka tinixana no. You remember a ni ri na friend so kwateli yini sweswo Eh? so kwateli yini Ndlala. We didn't have time to nghena lendlwini na. Yeah, Mara- mara a ni ri nghena ni ri ku tekeni ka Yeah, by the way, the boy is nominated twice. Yeah. In the song I produced. I wrote Best collaboration of the year, ne? And what's the other category, Konji? most popular song of the year. But I won't lie. Let me be transparent about this thing. Good title, darling. Ngokali ya kali ka categories. Most popular song of the year. Yeah. Emona, that category is tight. Yeah. We already have Mr. Post and Solma come in there. ya i tight Na nkombela ichuza.
Yila. No, like we already have Solmakam and Mr. Post. So yi ri tight hi ndlela leyo loko hi votela yini hi votela hi ri because I thought like hi house dealer ka wena loko hi vota hi And vota na lava va nominating was it? So, mina kuvotela mina for sunroof. Ngombe mvota ka leyi ni nga ta sungula hi yona. So, Yin'wana hi nga rhanga titshembi. no. Sometimes you must be realistic. yeah let's spend money on this No, mara But to be honest, ku va risimu ri dume ngopfu a swi loko ri ra wina. And na ku va munhu a dume ngopfu a swi loko ra wina. yeah So, la ku tra vote. So it's a call H. athlela kwala Call Manyani. I le ku vulavuleni. yeah call Milan space rila H, kwala. like COL space H ka number leya 45859. yeah Lera rin'wanyana leya yin'wanyana liya yin'wana. yeah Resimu space N Yeah. to 45859. in Leya ni nga sungula yo mi nga yi rivali. yo le wambirhi i best what Most popular song of the year. It's best collaboration and most. It's the first one. Yeah. Best collaboration And is the most first popular one. song. It's the first one. Kambe nteyin the first one. Yes. yeah okay ana la ta vula swin'wana vulani se swa swi vula ku famba vanhu va ka hina diroka ne you smell that coming ani vuloni vitani vuloni vitani na ta vula timhaka leti ne le ka ti-fans ne Yeah. ka ti-fans mo ni nga vulavuli xilungu va complaina every time loko va na ti-award you know why va that's why complain? I complain hi ta langusa nghoma Oh, okay. hi ta langusa nghoma ka YouTube ne yi ri na let's say 10 million views ivi va fika va ku why yi nga winangi most popular song of the year or why yi nga winangi best collaboration or one pieces lexi xi tirhaku ngopfu i ti-vote ku ri nghoma yi dumi ku fika kwini America kwini a swi tirhi leswi swi vuliwa ku hi diroka ko va ku a swi se huma but u nga swi tsundzuka ka one of the interviews right le a hi ri vona va vulini ku a ni dumi ngopfu hi minkarhi ya mina loko ni nominatiwa na yini vanhu a vo vulavula hi milomo na yini but a ni nga lavi ku disclose because content a Na mi- hi Kuna Na mi mara nga nga jero hi time mane. Na mara loko leyi ya era I think leyi ta humile. na mi ni luzi award ne yeah hi timhaka ta ku ti-vote a ti ri hansi yeah but a no n'wena loko wo yingisela a wo yingisela Munghana Lonene 2023-2024 that song was playing almost every day and it was also a background track ka nongonoko wa Phaphama. Oh, Yes. now you are reminding me of Yes. something. There's this song of mine, Hip Hop, featuring The Michaels. Yeah. Shanga Shanwais. Yeah. That song, I reckon top 20, top 8. Yes. From since 2023, Nanam Tana Shishwa. And this is that song. Phaphams are each. 2020, yes. 2023, we didn't win. 2024, we didn't win. I didn't complain. No. Not we didn't win. I nominate one. Yeah, so what I can say I nominate one, but I can't complain about that. But I'm at my one job right time. Since what pay? In the logo, one music. I will end the hour. Music will end the hour. Saka loko music wa rhandziwa hi vanhu because at the end of the day a wu ndlela ku kota ku yingiseriwa hayi ku kota ku kuma ti-accolades so hi lana nga vese ni kota ku sentara ti-emotion ta mina ku okay we're gonna get into this thing we're gonna vote we're gonna campaign and everything if we don't win it's still fine because the people va le ku yingiseleni music and hi lava hi ndlela ku vo tinsimu letiwani so I was like no it's fine. So, because I used to like call him, look, like a top 20, like a yini and everything, look, wow, the show. But that's why I was like, Papa, drive, commander, like 3 times a day. But I didn't have that thing, okay, oh no, number one, because now I know, I'm from a musical family now. People that understand the music and stuff like that. So ku va ri simu ri dumile a swi vuli ku ri fanele ri wina Yeah. ku va ri simu ri dumile a swi vuli ku ri ri fane
se ku fanele ku fosteriwa vanhu ku ri ri hoxeni Ri hoxeni, yeah. nominating stuff like that ku nominatiwa also it's a win, it's a blessing na swona naswo ku voteriwa u wina still it's a blessing so leswaku risimu ri na 60 million xi nga fika xin'wana xi ri na 4K mara xi ri na ti-vote to tala Yeah, So also, what are you doing as an artist in line when as an artist since you've been nominated? What are you doing? Are you on a campaign? You maybe for instance, local AI performer, you remind people, hey, ni votele on this. So we're illing link I no make a show ku logo. Come here, tarinta the 12 or the 20. The 20, ne? No. So I was the 19th of December. It's gonna go vote the 12th of December. Okay, sharp. Mara Anzi yiri langa, yiri no? ti 19 na ti 20. Oh, 2 Yeah. days. Yes. Oh, abavulele 2 days. I don't know I balata think swenda I njani, but thought- on that I think post I leswo read swa ku 19. Yeah, I saw. 19 na majambu even then Oh, yeah. Yeah. swa ti-20 kakusha I aniyithembi mihleketo leya ku yi Mina right. ni tshembi. maybe 2 days cause Bete tingana. mani but loko hi ya event na 12 o'clock yi biha kwalaya Baku, se in the ya following jambela ka day. siku leri. leswi vulaka ne sifana ukunqabda ne u launcha EP African Chef hi ti 12 na 13 maku hi ta yi ri la hi 12 u launcha hi ti 13 Mara, Okay, but that mara is again, valid. category ta ka mngana to tarisa ku va ta hi byela mara it's fine if byela bya hina lebyiya va ta hi byela vo if byela bya hina byi ta hi byela mara question ya mina ka nqabsi u plug in man. maybe bakatsa na after party we don't Yes. And va sungula late at 9 seconds hours. okay kwa u nga dzahi ho Mara guys na nga dzahi mus u lera u ri na timbangi exikarhi u nge vuli ku ri i mhaka ku ta ba 12 va nga hi ti 19 na ti 20 hayi man Sasa wena hi byeli leswi u hleketaka swona. va ta hi byela Va ta vona. endla namuntlha va ya winisa vanhu va 10 na mundzuku va ya winisa Va ta hi 10. loko vo hi byela leswi ka teka vulaka swo ke va dzaha swin'we a nga cingeli byela bya hina a nga ri kona Sasa hina bya a nga ri kona a nga yi loko hi ya thula mahaxi loyi anyways my question i ku what are you doing ku ndla ku you are there on that stage loko se yi hlayiwa ti hlayiwa ti nani letiwa and again I wanted to say hey naliya i nga yi tshembi hikuva i nga yi tsan'wi because when you do something when you are working on the ground loko yi tirha i make sure ku vanhu va ku vhotela na va lava nga kwalani i nga va ba sweswi nga swi vula ku Yeah. i nga va na million streams mara me ni khome 4K ni yi teka award so my question I think yi clear Yeah, your question is clear. Okay, here's the thing. I'm not saying Guri, I'm neglecting the category. I'm still gonna put the category. Okay. What I'm doing, honestly, I was still carried away. I am nominated and stuff like that. I didn't really campaign. Mara, after this launch, that's when I'm gonna like stand up for this thing. I won't like look, oh, no campaigning and whatever. No. Yeah. I was still having that excitement. You nominate Winnie, so I want to recognize and stuff like that. So I was just really excited. I'm here. So posting very actually true. Now I have to start campaigns and stuff like that. So yeah, I'm gonna do that. So I wouldn't be able to because it will be a strategy to ka un'wana munhu. So that's my thing and yeah. Iman Riff mar Iman Riff who's this Riff guy Riff Musa. Yo. Riff Musa, a producer ya Makomba Ndlelo. Yeah. ya mumba biselwe Na album ya Thai. mali ya yi nga tirhisa ka trailer liya hey Ah, producer for Mara u ta- tirhisa hinkwaswo. Both. exi blind man timani xa tirha e so swi nga bango mali ya makombandlela What's cooking? u le kule ngopfu Sa ku bela beat. U tiva u tiva vito yo sa ku bela beat hi phone so Na what's album cooking? leya ya Thai. Yes, the whole album. By the way- Yeah. Hey. hayi khomu u ta hi byela nkarhi ro ta a Riff yo xi ba beat hi phone timani and I hope a Riff lama kona swi bina wa eh sweswi nga bana wa ne Yeah, kuna wawa. na wa wa xiproject se mara u tiva vito ne a wona intro ya xona leyo Riff what na beat liya Oh, by the way, the sound liya ya u tiva vito mina I'm such a producer ya ku loko xilo xi ntsandza ni kuma van'wana va ndlela xo the exact same thing. swi lavaka ya Yeah. So I think ka what's cooking I know the time man that trying loko ni vurile ku dilo hi tela. What's cooking you tshwa yenda kwa Riff Musa i tshama hi ri na yena.
So utiva vita was like munhu never sound so ninda inomo and stuff like that. Even then because already mina I had the chorus nabe ifane famba njani ngoba Yeah. so swin'wana la I had everything with the vocal ntsena. Oh, yeah. Loko yo ba the njana lewa even then I was like okay no it's fine. Aye. One thing about Riff Musa you just tell him what you want and then Hey. it's sorted. hayi that Italian She blind that man. She blind. ya hi vulavurini na hila ku bengula Yeah, senka ro bengula. jayi ku bengula a nga na swin'wana na swona DJ ya khensa ku va mi ri na hina namuntlha mi ri kha mi ri Vitana futhi. tshame na tinominisa ka munghana lonene phela laha And now to produce. The producer vitana futhi. producer yi Mina vitana futhi. mi ta vitana futhi na The Rock Yana ndi ha Mike le. mara ni vona swin'wana Oh yeah, by the way, let's go and enjoy China and everything. One thing about this episode, hola one thing about this episode, vatsheli ses one thing about this episode, it's one such thing like it's one such episode. Then I would watch in 5 years to come and be like, look mi kona okay, so like it's one such episode. Then I would look at my 5 years to come and be like, damn, I wrote history. So this Sikulero, I was launching my debut EP Gaza. And honestly, I'm really grateful for you guys for honoring the invitation and stuff like that. It was always in my mind and I wished for it and then it happened and stuff like that. So I know Guri, I don't want Ramasigo, I will look at myself and be like, hey, and then and whatever. Yeah. All in all, I just want to say I'm grateful for you guys, the whole team. Because I'm plug. Yeah. So one thing I like about this thing, I'm writing my history. Yeah. and And then we're here if to one thing document if I will have grandkids, I'll show them and be like, Emuna, one who wanna khalega mina Andre njhani ta vutisa ntukulu xo ku mhani wa swiburukwani loyi wa swiburukwani swa blue so nga ku tiva ne ti tlhela mi nga hi tirhisa na posta ya jojo mi ku le kwi DJ John I mean, near Facebook. i wrong wena nghena xi-break time I don't want to decent. ya mina I don't want to decent. Hey, I don't want to ni complain ngone wae a tlatamberini heyi mara hi leswi A nge tsamaya ka photoshoot loyi. yeah A wu tsamaya ka photoshoot wena. khala A nga kaneli. khala ava ku builder Va ta membeli khale. a yina yini Okay, Gary. kuma hi heli na mina ni photographer so Wona organizer producer. a ni nge Wait. Producer. nge Producer. Ku laveka photoshoot. tani nga ri kona tani ri busy mara mina a na swi tiva ku a ni swi tivi leswi ta part ya episode mara mani happy hi belo ra 4 ra producer anyways we thank Kenza anyways James Gavar wa nga teka picture takisa hi foya leyi mi nga yi bakwalano kumbe hi ta mi nyika mi display na xidloko xexo wa xita xidloko xa somizi xa ka galaxy boy happy exact hi xona anyways hi khensa nkarhi loko hele Nikombela khensa eka vanhu lava nga ni tshova mbilu. The Crocodile is such a great song. wena ka ya mahlweni so vani mi ya Nga kona mahlweni loni nga na yeswi swa ku ni tshova ni ta humesa album. and music wa kahle wu ta hi Eka swa loko mehe swi ngo nyanya ku tika ni ta kota ku va na timhaka to tala. ya hi laha sweswo na yena okay why So la ku komba vanhu hina ni. ra va komba switshamo swa pink no mara ne paman
I can't say what part of this, ne? O ba rivalele. And like we always say, Oh, I know magana bona. And like we always say, we na. yeah, vele ayina maka. And magana we're here to document. So I talk logo so like. Mina I wish look in 5 years time utago mina luya I did something. Mina I wish could that at that time logo say okay mina luya. What about the biggest thing? Yeah. I also nyo wa. Mina luya ani ko nyo wa. Kufana me. Bari ni win. Kufana mina kan sama kan ko mjolo para asungwansi. Abo ndale mtholeri mara sikombe karine. Umhlawole inarle. Iti shades. I hate na kuya perform. It is shades of what? Of brown. Grey ayini. Oh, grey. Loko hlanganisa shades to ande ngaba gray. Loko hlanganisa shades. Ngabs. Rock ngaba Over so lawan kwa dipengelewa para Mara before he had any, before he famba, because na kushino etsela na bot. Yim. Before he famba. Na sharp. La kumplaga. Yini. Eso isa. stuff like Eso is. Eso is. Mina so is. Anyways, masaranda so is. Masaranda so is. Ena me Ngula ti dry gin. Masaranda so is sana. I show you how to love. no from my language ne ma era na so isa misa Masaranda so is. era na so isa na minungu ngone So isa. Yes. Yeah, my hand is hot by the way. So he is ama egise. ma egisi because Hey, gang akuni episode na man and so mara is so